weMzansi Afrika ngihamba nensizwa ke lana esuka phansi enkandla ejibeni okhalweni umapholo bakelena uqada umashiya amahle ngathi azoshumayela insizwe ginqa inkomo ngenqindi iphinde futhi ihlinza ngerazor umude lapha eduma khona izulu kwelamsholozu baba uzuma unxamalala phansi khona lena ezantsi enkandla kwelamthani abayede indaba ezitha Zulu kamalandela Zulu unyama Zulu yasabe siyahlangana hawu lo mjida bengihlezi ngimbona moslayikazi uhlezi aphethe speaker box adlala umaskari hlezi speaker box lokho company emoto man ngikhuluma njengopresident ya hey man sondele nemoto man ensondele nemoto insizwa hayi man VW wasane noma kuthiwa itekisi man mfowethu isibeke perform nabafowethu because sambe endaweni e dangerous. Sanibona sesibuyile njalo podcast yabantu podcast yomhlaba podcast ebukelwa ngedata newifi kuphela mawungenayo idatha mawungela wifi maybe ungahamba eclinic uyozama ukujika lapho connect lami igama uJoyful Sibonga koNcube emphuma phansi lemangwaneni esigodini namhlanje sivakashelwe ngabantu abakhulu I think ma ubabona uzovela ukhumbula ukuthi mina ngiphuma kwaZulu lihlezi liduma izulu bafowethu njani hayi siyaphila njani mfowethu sweet yebo sweet lona ke stage name uPopeyes_TRLC the TRLC stands for the real life cartoon sweet odokotela kashukela qisha umqabaqaba iqhabi levinika umabaso kolena umuntu undaba izithumbulo zomnyama kodwa ngoba ngathi ngithanda isilungu just call me the black mbulazi kodwa ke bafethu engaliphiwa umani ubaba uSipho okwamulaphisi ngathi kuzoba mnandi la vele kwashisa uyangishiya mina mfowethu ngiyabuza ukuthi umapholo engakazibiki kusaqala umabazi kuyoba njani hayi inkosi yakhona pholo hayi lo umapholo umashiya amahlathi azoshumela insizwa yakhe nginkomo nginqinda phinda futhi ehliza ngerazor yimlo engabamba unokwatsha ngaphandle kwezinja ngafike ngahamba ngaye ehlathini ngafike ngabamba ingulube isodakeni kodwa ngaphuma ngaclean ngilibhinqa nje yimlo obamba uqoqoqo wenkomo ngimhlinze ngerazor ishikini ngishaya ngempamiwe gilikiki inkomo ngishaya ngiginqa ngenqindi yimlo akekho omunye uMr Double D odabula amajesi intombi egozithi uDaddy D ngoba ziyamthanda ngithi phela ngicabile ngizwa bethu umhluzi wenhloko uphuza ngestraw Mfowethu lento sishaya ngefashion mfowethu ijongo moyijongo akumelanga manje ukuthi umuntu uphuza umhluzu usugcina usiyayithela la esikidini uphuza isitala uphuza manje mfowethu nje ezinto McDonald's lezoyibona la ubone bebamba itroll lapha siyazenza nathi le ngakithi sokowethu lo shuni siyabathathela bafowethu siyabonga ukusivakashela ipodcast yabantu sithe thina sibuye sizoxoxa because siyabona umsebenzi la inkundleni zokuxhumana kodwa abantu basuka bengazi ukuthi ubani uDouble D ubani uMabaso siyanibona iperformance it's always lit yashisa ufuna ukwazi nje ukuthi ubani uDouble D maybe igama azalwa ngalo alethwe ngabazali wakhula kanjani uDouble D asiqalela uDouble D akachazi lento enitshela ukuthi iyachaza le ntombi mhlezingbuza zithi uDouble D ngisazobuza lapho vele ngale gama ngilisho noma alikho allowed kule show li allowed ukhona 18 la ukhona 18 la phezulu ukhona 18 la umfake ngoba ngifuni mina amachaphazelo yes intombi zithi uDouble D uchaza ukuthi nginama double dick awama wena uthi
wena uthi hayi bafowethu hayi ningangizwa kabi izingane ziyangithanda izingane ezincane abashana angisoze ngiyibize ngalelo gama u-double D uchaza ukuthi u-Daddy Diaz lelo gama lichaza ukuthi ngubaba ngubaba womuzi leli gama lisukela from ngisafunda isikole ngisenza lezi zinto lezi o sport marathon konje izinto okugijima ama-athletics esikoleni njalo mebehamba nami babethi hayi sihamba nobaba wethu ku-rap ku-music mekukhona mina kuthiwa hayi siphethe ubaba wethu ebholeni basketball babethu ubaba wethu so laqala ke ngayo ngaba ubaba yabo Daddy Diaz kwasho ukuthi ngathi mase ngibamba umculo wami together sengithi ngiyazibika online ukuthi usekhona ubaba womuzi kwasho ukuthi hayi already usekhona uDaddy D ngase ngithi hayi mina ngibe uMr Double D2 ofuna ihistory uzomlandela emuva azoyibuza ngayi no Hitler balandele emuva ngifuna umlando nami nizomlandela emuva ke so thola umlando wonke lo uyeke lo Double D ubaba womuzu igama engaletha ngalo emhlabeni abazali abanginetha lona uSimo Nkosi ngiphile igama lika baba uSimo lika mama uNkosi ngiphile ngakangcobo kodwa mase sibheka ukuhlala nokukhulela endaweni engikhulele kuyo ngakhula kakhulu ekhaya komalume kaMbatha eMambatheni ngazalelwa khona ngapha eGoli eBara kodwa ngathi ngisasemncane kwathi hayi mfana Njongo phela bese ngifuna ukubuza samele uthi nje ukuthi ukubuyele ubebeke nje bakufaka lapha esibayeni ukugcotshwe inkonyana nje wazi umthetho zike zingathi ziyakugijimisa kancane ngehla ke ngase ngekhaya ngihlala khona ngafunda nesikole nakhona waye ungangibuzi kodwa ubama nje esikoleni bekungena Aboy mfethu ngibuza kanjani uthi esikoleni bokubamba bengena angiyabuza hayi mfethu uthisha ngangimuzwa kancane kodwa ngangingese umuntu olalela kakhulu esikoleni ngangilalela kakhulu mengifika endlini endlini ngiyazi ngithola isibhaqa manje ngangilalela kakhulu endlini esikoleni ayi ngangihlezi bengishaya njalo uthisha asingapho kumabaso athi kuzethula the same question ne so ngizobuyela nami kwigama lika Popeyes so mina igama la Popeyes ngilithole ngokuthi I've always done comedy yabo umuntu uthanda amahlaya yabo hayi amahlanya amahlaya ushama punchline lokho yabo hip hop lo umuntu rap yabo yes so khona abantu bebathanda ukuthi wena uyipopayi wena uyabona uma ngiqale ngenza bathi wena uyipopayi and then there was a friend of mine engangidlala naye ngakhula naye umkhulu wakhe oyi relative he shared a name nami and bebambiza uPopeyes so it made sense to me we share the name and our personalities so ngathi I'm stealing that one that one I'm stealing I stole that one ngafaka ispice sami ukuthi the TRLC which means the real life cartoon kusho ukuthi I'm the cartoon but the real life one uyabona yes so awulengisa ku TV I'm the real life one and then ke nginamagama amaningi mina ngaphiwa wona mina ekhaya so ugogo zalubaba wangipha igama uSipho and then uma wanginika igama uThabiso and then later on in life before my late grandfather his soul rest in peace wangetha igama la baba wakhe uGeorge yes igama kababa ubaba uGeorge baba ngizala phela uGeorge kunosipho kunonkosi imphile kunosipho kunosimo kunobaba uGeorge yabona yes so it's that so mangiz introduce kahle ke emagameni lawa ngithi uSipho Thabiso George Mulapisi kaMabaso uMulapisi sibongo sika ma because ugogo zaluma she's Tswana alright abakwamulapisi and then mina
kubo kababa oMabaso. Ukhulela wena uzalwa kuphi? Mina ke ngintwana yasemsotra ke mina deep Soweto emfulo iCustomercasi ngizalwa emfulo clinic ngikhulele emfulo ngintwana yasemfulo ngiloko nje vele ngumkasana mina ngahlangana naleli jongo ke yilo leli selangibuyisela lathi ebhuti uMabaso khumbula baba ukuthi emuva ukuthi umkhulu wakho okhokho bakho abakuphi so ngabuya kodwa ngikhohliwe ukuthi ngumkasana. Bengifuna ukuzavele lapha ekuthini nihlangana kanjani ngoba sengibone ilink ngamagama wenu nawabantu abadala. Nihlangana kanjani kuphi nini? Cha kudala kumazi. Kade ngilindile question. Le question ngathi khona ukuphetheyo le. Nihlangana kanjani? Kuphi? Iyahlekisa indaba. Ukuthi mina ukumazi angikaze ngikhulume naye ngithi yandoda yamfowethu yabo but kokumuntu engihlezi ngimbona ngoba sadlala sonke ibhola sijima sonke bese team ne1 setimina yodwa even the team Spider Boys shout out to coach Andile Spider Boys khona emfulo but ayisekho mina nivuselele maje but asekho nasebholeni okay coach wathi saduvala club masekufika bona hayi ngiqala ukudliwa bodlela iposition mina bengidefend number 5 bodlela iposition angivimba mfana mangikhulu ukuthi ngenayo angivimba ke mina yazi umuntu okhuluma kanje ufanele ukuthi uyena wayevuzisa hayi noma ngikhiphe nje ucoach angayiboni lento lekayiboni ucoach yazi bekwenzakalani yes into eyenzakala sadlala i-under 13 ngiyakhumbula under 13 ngazi noma ukhona under engaphansi kwethu kodwa ngikhumbula under 13 into eyenzakala sadlala kulama league ama tournament la ko Nice Center and then siwine under 13 wine ifike ezinge lo semi final lo quarter final lo DD final angazi lama final akhona la sifika sithi bese sifika ibidlalile under 13 hayi bese kwama final uvela gqibhe ofaka abantu abanohlonje yakhothwa ke manje lama edge weso yabona labantu bedlala under 13 abasafaka sebebeka SID sethi hayi sayithatha ecup sayithatha ngenkani sibuya nayo sokufaka le gang endala lalela angithi laba babhemi insaba before bedlala babashama cigarette before bezongena egaming bebengani stamina gone ba practice balala nezintombi sukonke omavusi baphuza utshwala befika sidliwe ma final anakhonto ongayenza futhi akhonto ongayisho so indlela engakhona ukuthi even noma wena uyi-under 13 uvimba but awudlala nabantu ongabazi because ama-player akho uyawazi ukuthi okay mengiphasa ibhola lo uzokwenza kanjani but mangisudlala nabantu ongabazi abanye uza nje to hayi udlalela Spider Boys qala nokumbona umazi okwazi monitoring yabo so into ke eyasilimaza agcina sidliwa njalo ngiyacabanga ukuthi nomfowethu uSjimisa waphelela amandla ukuthi uqhubeke but sahlangana but that's how we actually met and into ehlekisayo ukuthi ngangidlala i5 ugoalkeeper siseduze maseground but still asikhulumi but then it happens ukuthi iminyaka mayiloki ihamba kena sengiphumile mina ebholeni nami introduced to iart by baba umncane wami because mina ekhaya vele ngisuka ekhaya lama artist from umkhulu bami my grandfather was part of ilokhungi iphintombi yes he was once part of iphintombi so sesihlangana kanjalo ngabanye abafowethu engangisebenza nabo sasebenza nabo futhi namanje usiphelele noSifiso yibo esebahlangana noPholoba lana they formed that relationship that friendship via Ispan and then they said lalela khona umjito sokuhlanganisa naye wala ikhasi naye uyaphusha siyahlangana hawu lo mjito bengihlezi ngimbona most like us uhlezi aphethe speaker box adlala umaskandi hlezi speaker box bedlala ziphi ngo bethenda always umaskandi namaye salalela umaskandi manje namaye salalela umaskandi mina kusekhaya angazi why futhi abanamahloni because namaye silalela umaskandi ngitshele lento leyo yes akusayi uzoyikhipha nawe uyafana lalela
la angisile podcast kuthiwa Yabantu Yeah. abantu kumele bamazi Bele bamazi. futhi lalela ke nawe kumele ukhibe zakhe imfihlo Akhuleka. Bese intombi. Yeah, so yeah, yango. So that's how we met, and then we did some skits. I think my skits are 5. but manhlangana uyambona uphethe speaker box ulalela music do you already know ukuthi influencer lento do you discuss or ilento ukuthi impromptu anixoxe iyenzeka nje Asikaze sakhuluma. Asikaze siyazana ukuthi owaseKaslam. Ngingambona la ngingambona eJozi, ngingambona eJozi mina bemhlukumeza bese nyangena itepe yaseKaslam but angimazi. I know what you mean. Yabo, yeah, angimazi ngaleyo ndlela. I just know ukuthi yaseKaslam yasihlala eKazeliwa. Yeah. Umuntu okhona usungahlangana naye eKasi ungambingeleli. Kodwa umthole eCarlton Center umbingelele. Umbingelele because uyazi ukuthi ayaseKasi. Yes. So bekunjalo. Until sizokwenza lama skits lawo. And that's where he saw ukuthi hayi talent ikhona la kuPopeye. What was the first skit that you guys did? Do you remember? The first skit we did ngiyacabanga besemhlangeni nophelo. Lokuyisibi. Uyayikhumbula. Lesa saqala ngaso thina. Okuyisibi. Kwakilezi bekhona uSheli ayibaby mama yami. Ayibaby mama yakho. Silapha kuphelo and then uthi yena uzohambisa ingane kubaba wakhe and then mina ngiyampheleza lakho sokuyintombi yami mangifika lapha yana uthi ayi mana la ngaphandle ngingene mina ngizoshiya ingane bese ngiyaphuma awazi ziyandlula ngimile mina ngaphandle umuntu akabuyi akasabuyi phuma ubafu uqimbile ufunani la ngaphandle angilinda umuntu okanje hayi akekho la lo muntu hawo akekho kanjani so what attracted him was the facials because mina akakhula I deal with ama facial expressions yes the Popeye so that's what made him ukuthi athi abona khona italent la yeah who came up with the idea uyobe an idea it's him lo uba nawo ama idea but uyawa and then mina say wena ngiyazazi mina sengifika kwase ngathi yabo but most of the time we onginika ama ideas zazo zonke ama movement ama strategy when we amplify yeah because even noma ngizoshoot mina ngeke ngishoot manje mina ngisazohlala iminyaka eqala enze something ezothi mhlambe akuvele kushoothe yena kuqala ubuso uyayibona ukuthi yenzeka le something like that yeah so when do you then decide ukuthi sizocontinue siyenze lento because niyaqala iskit sokuqala do you even know ukuthi niyenzelani lento so ilokho njana iskit sokuqala esasenza engathi sibe successful yeso Inkabi Yami because abantu bayayijabulela Inkabi Yami even namanje ukuthi nje amandla sinawo yabona ukuthi sizama ukuthi shoothe sibe kunjini consistent hayi wangisiza wena wangisiza ngiyasazi isilungu wangisiza consistent ijongo phela leli yasazi consistent angihlala ngingazazi because ukuthi nje usheshe waphawula lapha ubusaya lapha consistent yabona but ke yiso ilokho njana iskit esathi mesisenza saba successful nabantu basijabulela because we're portraying ukuthi umuntu Inkabi iphuma kwaZulu sibalekela lezi zinto ezenzeka kwaZulu but with that comedy lo ndaba okulwa le violence yabona so methi ufike eGoli naseGoli nakhona nezinto zakhona izinamba ezenzakalayo yabona so into esihlangabezana nazo ke lapha Inkabi Yami ukuthi okay uyeGoli ekhaya usathola the same thing but konke lokhu sikwenza ngecomedy so you guys are saying nithatha izinto ezenzakalayo empilweni every day and turn it into comedy lalela ke mfowethu uyabona nje lekhaya ulicartoon ubaba uhlezi usithola because uyabona thina masubeka hidden camera lapha uhibeke nalapha hidden uyabolela ama camera sema garage la walinda ukuthi meke kwaxoxa umuntu
yabona thina ungasubeke nje ubona nje sisonke nje kanye masubeke lapha ungahleka wedwa mfowethu ngoba ziningi izinto esizenzayo yabona hayi ukuthi okunye siyakufika nami angazi ngithini okunye ezinye izinto angikho expose kuzona yabona so mase ngiyikhipha ngithi yini lento le uyabona so omunye uzohleka mapholoba into ozoyithola kuphi kwinkabi yami cause one thing about Inkabi Yami Inkabi Yami ayina script Inkabi Yami improv the only thing that's written because Inkabi Yami ibhalwe uye asiqale lapho futhi ibhalwe uye and bekazibhalela yena before he met me wazibhalela yena ukuthi ufuna ukushootha and then he met me wangiphutsha ke noma njengoba nami sengaphakathi so the only thing ebhaliwe it's the idea ukuthi okay episode 1 synopsis nayi idea ukuthi kwenzakalani so manje ke whatever eyenzakala lapha then it's improv so kwesinye isikhathi so kwesinye isikhathi umuzo ubona ngikhuluma mina and then upholoba uconfused hlalo wazi ukuthi he's really confused because manje ngiqeda ukuza nento angayazi but isikhathi uyakhuluma and I'm like what ngento mjita ama expressions am okay sengizowayenza ukuthi abe because siya actor lana but angimzwanga upholoba and manje sokumele ngisho something esiqhubeke because angimzwanga ukuthi mina ngifuna ukuba nomuntu obukele manje la othi yena mina nginawo ama resources noma imali ama camera ufuna ukuthi Inkabi Yami iqhubeke ngathi yakhula nanka amajita nansi script banaso and futhi I think I like the fact ukuthi you guys are admitting ukuthi into yabhalwa nguye kodwa mangabe seni actor sometimes khona izinto nawe that you are confused it means there's something this thing can grow it can turn into into enkulu engavela ku TV so mayikhona obukele manje nanka amadoda so now I want to ngifuna ukubuya kwelapho lobe ukuthini wena mawubhala uNkabi Yami yini inspire ukuthi ubhala uNkabi Yami ubusuvele unalo ulwazi lalezi zinto lezo act ama skit noma into nje ovele wayenza ake ngisho le hayi manje asiphumi la cela livala iminyango ikinga amajongo azongijaja mfethu amajongo ayike lalela ngitshele ke amajongo ngisakhula into engenze yabona mina into mengishisa ngaphakathi angiyeki ngathatha u10 years u20 years angiyeki lonto le ngisazoyenza yabona so into engazi ukuthi noma ngingenawo amandla manje kodwa mhla ngiba namandla ngizokwazi ukuthi ngibambe lonto ngicabange njengalendlela engangicabanga ngayo uma lento idinga imali ngizokwenza sure ukuthi noma sengithola imali angeke ngize ngidlale ngayo ngithenga okunye sengikhohlwa yiphupho lami lalento uyabona so yinto mina ehlezi ngibamba njalo ukuthi ngiphokophele ngiye phambili so ukucabanga Inkabi Yami ngangicabanga from ngisakhula yabona sisabhekela ama movie yesterday kusa acting ntwana asengakhohliwa amanye ama movie lapho kona acting ngane encane nawe ufise nawe usifise uyabona because mina ngiphuma ekhaya lapho khona lapho khona uthi medlala iDVD nilunguze ngama window yabona ngiphuma nami ngifaka ibukela abantu abadala kuphela bathi amajongo lawa angifuni ukulisho legama kodwa ngiphuma kuyona lo era ngithi bama era laba bantu nami ngi so ukuthi mekubhekwe izingane zomama noma umfazi omnyama ophuze ekhemisi kudlala ama CD nami ngangifisa ukuzibona ngise stage yabona so ngangifisa futhi ukubhala ukuthi ama film mhlambe yabo nganginothando kakhulu into enze art yabona so Inkabi Yami into yenza ukuthi ngiloko ngicabanga njalo the way ngakhona is because of izinto ezazenzeka ngisakhula uyabona ne lifestyle engangibona yenzeka ngisakhula because muhlala emakhaya mumfana kuba nzima uyabona kuba nzima because kunalendlela nebehavior okumele ufundiswe ngayo ukuthi uqine yabona kusase lento ukuthi indoda ayikhali qina indoda ayikhali yes kumele ube yijo yabona lamajongo la umfizwe yabona legama lelo ungalifela nokulifela le ngakithi yabona ngoba manje
awukwazi ukuzibiza ngensizwa kumele uzibonise uyabona so leyo nto leyo ufundiswa usase ngane noma usagubha umhlabathi lapho udamafinyila lapha otshetsha ikokhula kuyinsizwa ke lo yabo enabasho uzokhula insizwa yokuthanda umkakho belungathi nje ngoba nje mhlawumbe uyawaginqa insizwa nje yabona mhlawumbe wabuya nephaphu noma yabona nje so ukubona lezo zinto zenzeke emakhaya but mina mezenzeka lezo zinto lezo mina ngumuntu oyithandayo yabona every time engibona ukuthi kunengxabano ezoba khona ngengiza but ngeke nize nibone but kuNkabi Yami into engidrivile ukuthi zihlezi khona lezo inkinga lezo sifesana nazo ukuthi uyashawa uyaliwa but kunama strategy ukuthi lezo inkinga uyibaleke I think episode 1 iyabonisa because vice versa ngangibalekela intombazane kahle in real life ngithini ayingibhule esikoleni yabona lezo zinto lezo yabona so mina ngayithatha ngayenza kwabo umjida yabo because ngafuni awuze ngikhiphe ezinye izinto ale podcasting yona lento esiyifunayo ke manje that's real life though that's real life so lo ntombazane ayingibhula yabona esikoleni ihlezi ithi izongishaya izongenzani yabona so ngangihlezi ngibalekela njalo beke nje kwaqala kuthiwa after school ngaze ngimtsha ugogo ngigqoloze mengivusa mina ethi angifuni ukuya esikoleni zokati imfene engadla umbila laphana because of ibullying ayusiyathakatha ekhaya imfene ezingazi okay ukuthi hayi siyakuzwa ngathi ngiyathakatha thembe bayezwa babukela ukuthi ukuthi zingadlumbili ukuthi ngoba zisekhaya bekudala kunemali kuba ukhona abangikho la mina ngabe ngivele ngabheka la camera ngidlula lapha ngathi la awaginqika amakhamera wena mfethu ukukhuluma into yangenza ukuthi ngibhale Inkabi Yami izo zinto engizithola emakhaya okay hlezi uqha yabona uma ungasulalele neZulu album i-album le ezulumen yabona uzoyithola nezinto ezenzakala emakhaya yabona ukuthi ekhaya kuphilwa impiloni hayi komsinga onquthu mina ngikhuluma ngesigodi sangani la okhule khona because indawo ayifani ne lifestyle ayifani yabona qiniso le I think ngithanda lapha ekuthini iart vele kuthiwa imitate life I think ngoba if we look at how indlela enhlangane ngayo nobabili nihlangana empilweni kudlalwa ibhola and what not and then ni end up aseniyenza lento eniyenza that's art still imitating life ngifuna ukuthi before seku kumabaso ngale khona into oyishilo wathi wena kuthiwa indoda ikhali what's your take on that especially kule era lesiphuma esikhula kuyo songifundisa igama lesilungelinye era nizwila ngithi era kune era lesiphila kuyo self taught leyo nazo self taught ijongo lasimanje ke le so ithi uthini wena ngalento le kuthiwa indoda ikhali sesiswile lesi sitsho siyakhulunywa yasabalala lento kodwa sibona amadoda bagcina bazibulele or bagcina babulela abanye bazibulala bona or bagcina bahlukumeza abanye bazihlukumeza futhi bona because kuthiwa indoda ikhali what's your take on that wena mfethu so amanga mikuthiwa indoda ikhali mhlambe nje sokuyigama negama elitrendayo mhlambe yabona because umhlaba uphila ngetrend yonke into esenzayo iyitrend yabona siphila kulo mhlaba loyo kodwa ngiyacabanga umuntu akekho umuntu ongakhali nabo mama amantombazane mikuthiwa imbokoda akukho lo angivumelani nayo futhi leyo nto okuthiwa imbokoda so uyabona nje noma indoda ingeke izikwazi ukuthi ikubonise usizi lwayo ngaphakathi ukuthi idila nezinkinga ziphi ngoba uma iqala ithi yakubonisa uphuma uye ebantwini ukuthi kunje mina ziphuma inyembezi yabona amajongo amazo uthuntekenteke lo akasaluse lo akaqhathwanga lo kusamele simbambe singamadoda yabona so izinto oyifesa ukuthi okay mondoda muthi yaqala uthi ukhipha inyembezi unamajida wakho ilokhundana ozoyithola lo discrimination ozoyithola emadodeni yabona but uyabona mondoda
angendaba ukuthi ungakanani wabona nje ungesiyona ingane ungafundi isikole uma usafunda isikole kuneyinkinga zakhona futhi utshelwa ngabadala ukuthi uphila kanjani manje soyicabangela ke manje uyabona nje muwindoda noma usumfanyanyana noma usuthenje ukothini lezi zinto enithothini thina sinegaba uthi uyijongo ikaka okay alright athini umusa seyithini kunazi inkinga ohlangabezana nazo lezo inkinga muwindoda ziyakubamba uwedwa ebusuku usuwedwa ungena mathi uwedwa ebusuku and inyembezi mfowethu le ndiyadala uNkulunkulu mfowethu angeke uzuyicontrol yazi inyembezi mfowethu uthi uhlezi nomuntu usmayela kanje ukhuluma naye inyembezi ziyehla hayi ngiyakuzwa mfethu uyabona ngoba sonke sinalokho obuhlungu esinakho phakathi uyabona so ayinto ngeke uzuyicontrol ukuthi indoda ayikhali ikhala ngaphakathi yebo lokhunjana emadodeni vele ngizothi mengihlezi uyiqinise kodwa ngaphakathi ngiyafa but nalokho akusinto right I think into engiyizwa la kuwe ukuthi I think amadoda especially I'll speak to an African man ukuthi kumele bathole indlela ukuthi okay if ngizoyiqinisa phakathi kwama out ngingakhali I find indlela a platform or noma khona umuntu ohamba ngokhuluma na or mangingedwa like you said ukuthi masohlelwe i1 ebusuku ngiyazi ukuhlala khona enilami la ngithi okay yazi khona inkinga ngibhekene nayo ngikhala ngoba ukhala usho ukuthi ukhona ukukhiphayo ukhona ukuphumayo ngaphakathi kwakho so mina ngiweni Nkandla yabo Nkandla ngiweni ngemahlathini lobhonga khona njengebhubesi njenge wayibona iKing Kong ngezoshaya nami ngivele ngentabeni ngifike ngistream ngishaya khona nevideo engaze ngayenza ngoDecember ilento engenza ukuthi ngiyabonga Nkosi yabona ugcobise khona iyo leyo noma no ila ufake ufake I think ijezi elimaroon ngikhumbula umqhele ngithi ngiyabonga Nkosi ngiyabonga ngaleso sikhathi nganikana ngama advice wempilo kakhulu because uyabona indlela engithi mengekhaya mengiphuma izinto engicabangayo yonke into engenza egoli yonke into ngiyacabanga because ngithi mengekhaya the first thing ngifuna nje ukukhothwa yidlozi ukuthi okay linginike inhlanhla ukuthi mengibuye egoli ngibe namandla so ngiyacabanga ukuthi nami ngumuntu othi mehle ekhaya ngihambe ngiyoshoutha ngalendlela ngithi mengibuya nje ngiyi-brand new njengemonto entsha ka Porsche nazo ithini Mabaso kwelakhi side especially lento aqeda ukukhuluma ngayo baleke kakhulu igenge encane manje ba exposed bane information sebekwazi kodwa ke thina ethu ke le era yethu le ngiyaliphinda igama lesilungu eliso yipholo Ngizogcina ngubhadalisa ama royalty egama lelize nami la ubhadala ama royalty la angizobhadala konke what's your take kuyona lento indoda ayikhali iqina in bathi inyembezi endoda bathi ziwele efubeni azimela ngazibonakala ithini uthini ngakho mina ngokuya ngami njengoba shilo nobhuti omdala la ukuthi ayikho leyo nto leyo nami angikholelwa kuleyo nto leyo yebo mhlawumbe ngeke uzukhali mhlawumbe phambi kwabafowenu uyabona into kanjalo phambi kwabantu but na kanjani you need your own time now mhlawumbe uwedwa ukhale nawe esayidini ukuthi manje lesikhathi esiphila kuso manje si toxic kakhulu ne so manje we can't even find a partner ukuthi lo ngizomenza owami I think that's what I'm a partner for. There should be for that ukuthi ngiyazi ukuthi ezumjitha angikwazi ukhala emajiteni nami so uzohamba uyokhala so mangibuyele endlini ngiyazi ukuthi likhona imama endlini ufike kuyimama yazi mama kwenzeke kanje namhlanje kanje angikho kahle yabona imama ke khiphi icathulo ke elifana manzini nayo ubona akhulume nawe nje kahle yabona la yakubonisa ukuthi hayi khuleka baba kuzoba right kuzoba nje same thing now uyayenza for yena uyabona yes into kanjalo that ama relationships are like that ngesilungu bathi ireciprocal yes lapho reciprocal
you reciprocate. Startup lesilungu. Yes. So makalifashlasly obscolodocious. Yeah, makalicious. Yes. So I think into kanjalo ukuthi khona manje ne kubheda ngaloko ukuthi we are very toxic man. Singena la uphumela ongela. So ngeke vele uxoxele wonke lo muntu lo. So now ngiyayithanda lenkulumo ngoba niku lo mkhakha weart. Yeah. Sithola ama-artist amaningi because of abanawo ama-platform kumbe abantu bokukhuluma nabo. How do you guys deal with usunenkinga upholo usitshelile ukuthi uyahamba mawungayanga enkandla mawungayanga eweni wayekhaya wayobhonga usasegoli? How do you deal with lezi zinto sifana nabo depression, stress, uyenzile content people ayilendanga ngendlela? Nidila kanjani nayo lento? What I can say is angazi noma mhlawumbe bazongivumela abafowethu. Yeah. Ngisho ukuthi we are there for each other. Yeah, that's beautiful. We are there for each other. Siphila sonke. Yeah. Siphila sonke. Sihlezi sisonke every day. Yeah. Every single day. Angaphuma mhlawumbe upholoba ayokwenzayo kodwa it comes back. Because uye vele owaziwa kakhulu busy booked and busy. Yeah, so abanye abantu banokubiza yena yedwa yabo. Kodwa mase sihlezi sesiyithi engese yena Mr Double D2. Ngeyena uPopeyes. Yeah. Engeyena uDiaz wethu lapha. Sihlale silapha endlini. Yeah. Every day uyafika upholo mhlawumbe ubuya eSpanini efike lapha. Shazi bafethu kwenzeke kanje. We are there for each other. Sinokhala nathi ukuthi yazi kunje. Yeah. Mfowethu has done a lot of things for me. He has done a lot of things for me ukuthini if ubengekho awazi ukuthi uba nokodezenzela zonke lezi zinto. Yeah. Nokuthi sengiswela nje nami amandla mhlambe yabona ukuthi nami but nakho okungakanani kodwa uyakwazi ukuthi kube khona angenzela khona nami ukuthi umfowethu ukhalile ngento kanje. Yeah. Yabo. Yeah. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe khona kumele ngiye khona, maybe I have rehearsals mhlambe, let's say I score gig mhlambe theater thizeni namali transport for ama rehearsals. Yeah. Because sanokujona namanye ama productions ukuthini they don't pay for ama rehearsals. Yeah. They will only pay mase at the end. Yeah. So for ama rehearsals I must accommodate myself via ukudla ne transport. No, I don't have that. Ngiyakwazi ukumthinta ubafu. Bafu yazi kunje. Yes, ngiyakhala la. Eshuthi anginakho kodwa uthi ngiyekuma. He goes to his mother ayocela. Akusayithola ke le mali mama. Yabo. Masakabhela le episode uzothola imali yakubaba. Kodwa engicabangayo because uma wakunenhliziyo enhle mfowethu. I don't think uzobuya le episode and then I'll be like ayikanti. Instead uzobona ukuthi ayiye endaweni wrong. At least iyosiza umuntu. Uyabona instead ukuthi uthatha imali kamama sesiyaphuma. So you are yabona iya somewhere iyosiza umuntu odingayo. Uyabona so sengasho ukuthi we are there for each other and we make sure because whatever thina siyenzayo manje sesiphumile kakhulu thina ku friendship. Sesiphumile kakhulu ku friendship. So family lento. So family. Ingakho ngihlezi ngithi ubhuti omdala. Yes. Yeah, ubhuti omdala. Yeah. Abantu bazothi ubhuti omdala. No ngiyakhumbula masiqala ukukhuluma sengitshela manje imfihlo phakathi masixoxe. Uyakhulumela ayabona ubhuti omdala yakufuna ukuthi kahle ufuna la ku call noma voice note ungamthumeli nje message uqale busy. Yeah. Ngathi ayakwazi Inkabi. Yeah, yabo. So ite kanjalo yabo. So ngimbiza ngobhuti omdala then ubhuti omncane nanye lapha yeah. So yeah. Qala upholoba kuze mina the second born bese yeah. Kodwa khona umdala. Yes, so khona umdala ubhuti omdala kuthi sonke. Ubani? Jobe. Ntshebe. Yatsizwa le. Ujobe. Yeah, uyena ke okay. Upholoba ungenzelile kodwa bona thina ujobe usenzelile. Umunye umuntu okumele simbonge kakhulu mfowethu. Umfowethu uzobona mina ngibona
uJobe yabo uye uzothi noma mhlambe siyoshutha ngiyacabanga ukuyi episode yokugcina le ade sishutha le Inkabi Yami siye Rotiport wavele nje wafaka imali 300 imali enkulu yabona ongajwayelanga ukuphatha imali enzima 300 imali enkulu wafaka imali ukuthi silokhu nje sidle ukuthi konke sifunayo sikuthola yabona nemali mfowethu moshutha indlela zakho ziba zindle because uyazi ukuthi okay 100 rand even noma ufuna le moto le lapha epakile uyakwazi ukucommunicate noTafe bamba nge50 rand yakhuthaza futhi yakhuthaza so imali ikunika leyo nto le ukuthi ingakho mina ngijabuliswa imali ayikho into engijabulisa njengemali empilweni mina yabona mfowethu uma ufuna ukuthi ungcobo ebe happy empilweni imali doesn't matter ukuthi u70 rand u100 rand as long kuyimali as long kunemali yabona mina yabona mina mengena 100 rand ebank nasangana mfowethu hey lo ngibamba iqabi lapha Izigeza shuba ngizababa ngizana ukuphuma endlini ngiphume ngifike ngihambe ngime ezitolo nje ngeke phezulu ngibone le ithi yathini manje masibona njalo ngibona ngikhona umbuzo ehlezi ngibuza nofikayo kanjani ngoba ziyangikhalela yabo because mina into engijabulisayo mfowethu angazi noma yini umqondo omubi kodwa yabona mfethu mengino 50 rand kuno 100 rand ebank ngiyakwazi inqondo yami yakwazi ukufunction because phela thina asivele sivuka ekuseni sithi hayi ngiyageza emsebenzini ngiyabuya ngiyalala ngiyavuka siphiliswa yini ngicabanga imali kumele uyithole ngokucabanga manje awukwazi ukuthi uthi molambile ucabange into ephusile because uyabona uma uzocabanga ulambile hey uzocabanga ukuthi ngathi ngangisiza ngathi kodwa ngathi uzongizwela ucabanga ukuthi ungenzela uyabona ungakwenza wena uyabona but uma uzocabanga uno 500 uzothi Mabaso nansi indlu le ndlu le ngifuna soshutha phakathi uyayizwa so into oyicabanga iba nomhlahlandlela onzima kabi uyabona so ingakho ngithi mina abona nje kunemali nje nangu ngipha ngizothi ukuchecka la kubo producer ukuthi bangithi uyi100 noma ufake something exactly la Diaz uzobakhuthuza lapha bebephuma nizwile lapho Diaz uqala umsebenzi sasela qala check imali la hayi khona indoda efaka ibhantshi lapha ibhalufo lapha le ngiyanukela uthi nemali ngeke ulifake ibhantshi ungena imali umuntu ohamba ngefortuna ngibusekile emhlabeni sibaphelezele futhi isicathulo sakho uyasibona ilento ekuthiwa isikwabula nazo lento ekuthiwa isikwabza it's a squabza thina sithenga isokisi ngo15 rand nothenga ngo600 uphethe 2 amafoni yes bayaphila abantu so shoot lo ndoda masiqeda la umunye wabo kumele sihlale naye phansi sikhulume ngendaba le Inkabi Yami sibuza ukuthi kahle singathola kanjani isponsorship into ezifana zona lezo hayi ngifuna zenalesudu ku meeting lengichaza lesudu le manje unamanye adlula la uyambona ngendlela aphuza ngayo uyambona uphuza isilungu buka mina kuyaqala ukuthi ngishaya igolf t-shirt yena umeyibamba it's a kebab it has the posture futhi nesilungu uyabulala and futhi indoda iyakwazi ukulingisa iya actor ino actor wesikhathi lingisa ama Nigeria Okojuku bathi bambiza vele bathi the big Nigerian bangafika nje lapha aqala athi ade drink mina ngikwazi ukulungisela kodwa how much you want we want so into kumele futhi nimfake eduze maybe Inkabi Yami sengatholakala a contributor something this man hayi ngibonile so manje ngifuna ukubuya lapha manje kuthini nahlangana naqala nenza ama skits senibuye nafika endabeni yokuthi niphila kanjani as a family nomfowethu Diaz lapha yana ngifuna ukuza manje kuthini how do you then decide because ngiqala ngama skit ufika nini umculo manje ngoba manje along the way sesibona sokunomculo khona ama skit mahle siyawabuka khona umculo suka kude umculo
hey yazi umculo usuka kude ngiyacabanga ukuthi lezi zinto ziyahamselana kuya ngesikhathi ukuthi kuphi ukugijime phambili because zonke lezi zinto zikanje because ngiyacabanga ukuthi nalo music esiwenza ukuze uphume ebatwini usuke ngapha kwa acting yabona awuvele nje uphume ngizothanda ukulingisa ngabaculi laba abaphezulu yabona nje uBig Zulu neqhawe lashiwe aka yabona babantu uthi noma mebenza music they focus on music noma ubona ama video wabo go screen noma emafonini they just doing music if ubiza thina so ekuthela yona iKwaZulu ngoba nasengomeni siya akhona vele ingoma mayiqala iKwaZulu moyilalela kahle kunama voices lapha besi 3 emic-ini so nama voices lapha because you wanted ama voice wabobaba abahlezi bephuza uqombo but instead ukuthi siyothatha a sample of that sifake sathi no thina sizozala si3 uzokhuluma into yakho so masikhuluma si3 same time kuba ngathi vele kune commotion nana kusemakhaya bathi so we were acting that in studio ngoba ngisho nami even noma mengizobhala ama verse angicabanga njengomuntu oyiculelayo nje oculela 5000 of people mina ngicabangela indoda engizoyitshela ukuthi ijongo madoda angiphuza cold drink ngiphuza iqobo so ngikhuluma nomuntu ongathi uya akangisabe yabona ukuthi hey mina ngindoda yabona so umusic neacting uyahamselana kakhulu iya kule nto engithe mina it's art imitating life yes so hey phela la uyabona uyangena upholoba uqala uMabaso mayifika estageini laphana afika qala abize but basically asilungise la so engomeni si3 abantu abafaka ama voice ubani umuntu the first poem Nkondlo that's not me yes usiphelele yes so on stage because usuke ngekho present so I take that part usiphelele oh he's a busy man that guy isiyamswela yabona ngimbone izola ngazi ngicine ukumbona masifika sathi happy new year wamgcina lapho wazombona izola njoba sengimbona izola edluwa kiki ngathi ungayibukele episode ubudluwa kiki mfowethu mina ibuka qedaze futhi ubudluwa kiki mfowethu yabona so uyoshaya inkondlo because he's a poet yes he's a poet he's also a musician ushaya angazi noma ngizoyibiza right ushaya iopera lapho yes ushaya labo and he's also a brilliant actor he's a director he's a script writer he's all of those so uye lapha loqalayo and then after yena mina mangela lapha namakazothi okaZulu umkikizo yimi ke lozothi asenzekanje ngena ke manje ungasami vele uqhubeke ngena ngengoma Nkondlo hlothoza hluthuza vukuza vunguza Nkondlo qopheka lobeka ngihlambula ukuhlonzo luhluma ngaphakathi kimi hey ngishiye ngalazi nkaZulu yini lena umbongo wenkondlo kaZulu okaZulu umkikizo okaZulu umkikizo angithi lesiyangena ke ngwena wadlala polo insizwa kancane bebebhala ngepensela mina ngibhala ngozivu bathi nyuso qala ufuza umavelo umapholobo umashiya amahle ngiphuma kwaZulu lapha eduma khona izulu kwelamshuluzu baba uzuma unxamalala phansi khona lene ezantsi enkandla kwelamthani abayede indaba ezitha Zulu kamalandela Zulu umnyama Zulu uyasabela mina ngilibhinqa lensizwe indoda egcabile inkunzi malanga ijongo madoda angiphuza cold drink ngiphuza umqombothi iqatha lenhlongi lidla ngefork and knife umhluzu nguphuze ngestraw ngene emcimbini ngigqoka umqhelele ngebhishi isikhathi ngisibuka kusiphandla red carpet nyathela ngembadada
besithini mina ngiphuma kwaZulu hlezi liduma izulu hlezi liguqubela izulu kwaZulu hlezi linethi izulu mina ngihlala kwaZulu noShaka Zulu mina ngumZulu wakwaZulu okhuluma izulu sakwaZulu mina ngumZulu wakwaZulu okhuluma izulu sakwaZulu akithi ayibona hey so that's it and then mina ke izibongelo zami ke lezi ingena after lapho la mina sengimshaya kona ngiyibonga ukuthini akuzona lezi ezakubo kaNgcobo kodwa yilezi yena anike yena nalezi nami ngiyifakile spice nje kufanele ukuthi like ama nicknames in a way zithi yabona kuma ngizothi weMzansi Afrika ngihamba nensizwa ke lana esuka phansi enkandla ejibe nokhalweni umapholo bakelena uqada umashiya amahle ngathi azoshumayela insizwe ginqa inkomo ngenqindi iphinde futhi ihlinza ngerazor umude spamsenyo isitimela sidu shosholoza mail intombi egoli zithi uMapops uDaddy D Mr Double D2 double matches hayi cha mangiyivale ke ngisho ngithi sweet masudu dodotela kashukela qisho umqabaqabi igqabu levinika hayibo wena shalo khuphuka lapho hey sekulate wena khuphuka kathi lapha impezulenzani and to think kule ngoma I was only called mina ukuzokikiza Yalikhipha leqiniso I was only called ukuzokikiza mina sengiqalile no khona esotayo la uzosithelela masiqhubeke yes woza necup polo so what's happening is I was called and manje awucabange ngifonelwa ngo5 kuseni 5 am ngilele yayizwa leyo 5 am ngilele icall ibhaliwe Mr Double D2 amlele okay because nginenamba ezi2 zakhe khona Mr Double D2 khona uMapholoba fona ngo Mr Double D2 ngithi hayi we talking business iserious ke lento beke endlebeni ya mfowethu ngifuna uzokikiza lapha ngasoshaya ingoma la wathatha he's my brother I can't say no he's my brother I can't say no lokukikiza kusuka obe into enkulu ngoba mekungekho engomeni konke eshodayo yabo so he's my brother I can't say no so it's fine kunjalo ngizovuka ekseni ayikho inkinga na kanjani I wake up I'm going to studio kunabafowethu abawu2 okumapholoba noSiphelele ababhalile phansi mina elami verse umkikiza ngikwazi ukulibhala phansi okay so babhalile labafowethu hayi khanje impela kusirecordela ithembiso ngisuke emfulo Soweto ngiyethembisa ngiyokikiza abafowethu ngifuna nikubambe lokuthi ngisuke emfulo ngiyethembisa abafowethu ngihambe ngiyokikiza abafowethu ngiyokikiza no ngifike e-studio ngithi never angizwa kahle lento konke eshodayo la and it's not mina Usipho saying no I can't it's the artist in me I man there is a vision la upholoba angibekela yona ukuthi leli album ngifuna ukulenza kube umaskandi kodwa kube ipiano kaze ngamnika igama ngathi so le genre le yanganoma igenre or igenre somewhere lapho lokho sizoyibiza ngani I came up with the name Skandiano yes so lela album akuloni ialbum lepiano akuloni album lemaskandi Skandiano makes sense yes makes sense so that's what we did lapha Skandiano so at the back of my mind I was like okay nali beat so kuyipiano already beat okay izongena inkondlo vele inkondlo yibongelo vele okay nangu nopholoba uzongena lo amaskandi hip hop wise yabona kunento eningozi ne hip hop ngathi uya rapper but kwale yanto umaskandi eshodayo lapha ingoma zomaskandi zinala amaphathi la ukuthi acula bese ayazisho ukuthi mina ngiyinsizwe phuma kuphi uthi ngihamba nobani I was like how about sifake leyo nto leyo but angimtsheli ngiyayicabanga ivela ngalesikhathi ngithatha iphepha ngiyabhala
akaze nombhizi usarehearsa lapha before uzongena emic-ini Yeah. mina ngiyabhala ngiyayizwa okay iyahamba ngiyakuya sengibhalile because if ngeke kuye ngakabhali angeke understand umfowethu yena yamazi bekazofuna ukunderstandisa mina so ngathi perfectionist ngifuna he is actually so ngifuna ukunderstandisa yena mina so ngiyanephepha ngithi lalela ke uzwa la ngiyamzwisa kunje ngiyamchazela nestory sokuthi uma Skanda ngithi uyazi kunje nanje nakanje he was like ukhumbula ukuthi i-perfectionist angithi uzwa ke i right kodwa ungayenzi be yinde Awuyakhumbula lo i right kodwa ungayenzi be yinde I was like bengasho ukuthi ngisaqhubeka yiyo le party vele okay but it's fine uyizwe kahle seyisengomeni ngokhaneke manje yizwa ke manje because ezinye izinto kunjalo angeke awuyizwa kahle okay ungayizwa but awuyizwa kahle because isahamba ingqondo ifuna ibe naleza yabona so uyizwa naseyibhike skeleton ishoda ngenyama yes uyabona so ithe mesekayizwa it made sense ngangena kanjalo ngizifakile I was not featured, I featured myself. And shout out to Lokhunjana, Stick Beats. He's also featured there, yes. Producer Lokhunjana, the whole album. So une talent elikhulu mfowethu yabona. So naye futhi ukhona kuKwaZulu ukhona yami. So as the producer there. So igama le album iKwaZulu. Zulu Man. So isaseyodi album akabi khona enye kusaseyile. Khona ama album angaphambilini akakhishwa nama single akakhishwa. Okay. Yeah, kodwa ngiyacabanga ukuthi azange benamandla. Azangabonakala ngendlela. Kusaso 2014. Sasha hip hop. Yeah. Wathi khona story la. Ngo 2014 ngaqala ukurecorda ngo 2014 ama album yakhona my level bengiphusha nomfowethu Diaz bengakahlangana no Mabaso sahlangana nje ebholeni so i-album ngayazi yaphuma because ulwazi usungenalo ukuthi ukhishwa kanjani wenza kanjani uyabona noma uzothola umuntu ozokwenzela uzokufuna imali kusegoli lapho into information engikhiphayo ngikhipha ngemali uyabona so bebesifuna imali ngangisafunda yabona so ngangenawo amandla until ngaze ngabona ngilokhu ngibona mengiye studio ngangithanda ukuvakashela uproducer uyofunda amasikhithi wathola yabona nje no editor lapha ufuna ulwazi ngamhlaleni ongamtshethi ngifuna ungifundisa ukuedit ngoba wathi ufuna ungifundisa ukuedit uzothi malini uhlezi mengibhayile code ring but mozohlala nawe uncela ulwazi uyancela awufoster uyabona futhi ufuna ukufunda ushangatha ubona ukuthi uyambona pressor la transport uyikhipha kanje ingoma okay so ngabona njalo ukuthi okay ingoma uyifaka kanje online kwenza kanje wenza YouTube yenza kanje yabona lokho isikhasiya uyafunda kancane so ngaba nethuba lokuthi i-album le ngikhiphe ngo 2018-17 batari kodwa ngo 2014 ezinye ingoma esayirecorda before le 2011 2010 2009 2010 ushabalala eKorigoli ngisestudio ele World Cup it's studio esacelebrate akade ushabalala studio angisestudio mina yabo ikhona ingoma ekhumbulayo uthi yabona lebe ucabanga ukuthi izopopa kodwa yangavela iphela amandla kwakuyiphela amandla ingoma engayibhalela ugogo uMambuyisa kwakuuye umuntu engangithi noma kwenzeka izinto ekhaya but wefana njengomama kimi ugogo yabona wayenolaka ephinde futhi engiyala yabona but wayenolaka lokuthi uyangibonisa ukuthi indlela ukuthi musu kwenza kanje enza kanje yabona so kwaku le ngoma le ngangidedicatela yena ngayibhalela nje yena kahle ukuthi egogo naye futhi ngangayibhali ngoba ngangithi gogo ngiyakuthanda gogo yabona but ngangibhalela ukuthi ngiyambikela usizi lami ukuthi gogo ngizizwa thathi ngiphelelwa amandla ngoba igama la iphela amandla ukuthi ngihambile intaba nganqula amazwe
ngathandaza ngashisa impepho kodwa namanje umehluko anguboni kanti kwenzakalana yabona ngoba ngize ngiyambiza ngithi ugogo wami Mambuyisi ngangidla naye inkobe uphuthu nobhontshisi ngoba okuyi umuntu othi noma kuneyinkobe inkobe yazazi yazazi inkobe angithi ukumixa ubhontshisi umbila umbila nje okay so ugogo wenginika nje inkobe ethoza sodla ngifike ngidle nayo yabona ukudla ekhaya angeke ngize ngithi ukuthi ngikhulele ekhaya elendlala ukuthi sahlupheka ukudla bekukhona ukudla kwangekho uyabona but ngiyacabanga mase sibeka kuleli zinge kulesigaba engikuso osukuso manje angeke ngize ngithi ngiyahlupheka sahlupheka ekhaya mhlambe saswela uyabona saswela ukudla yabona because phela 2 days ungadli 1 day ungadli uyabona uze ngene indaba zothisha ukuthi othisha besinika imali ukuthi uthisha kubamba after school ethi bamba la banothenga lo ugogo meka wathola ukuthi uthisha asibanibani ukunika imali uyekhipha ibe phela emakhaya indaba ihamba fast internet akaboni lutho lapha indaba ukuthi uyaposta manje uyatrenda manje yazi umaphorisa ukuthi umaphorisa uzobe lapha kuphi uzowudalonga uzobele emakhaya ihamba uthi usaye esitolo uyithola isikhona indaba umkhulu sekufika abantu abawu3 ngibona ingane zakhe ezu3 uyofika endlini beze bekutshela ukuthi benothenga ogqweni banika imali nothenga ogqweni useyazi nokuthi benithengeni uzuzibuza ukuthi ifike nini nomkhulu abathathu bandize kanjani ngoba lo mkhulu esihlangane naye semfica endleleni futhi yabona so indaba emakhazi yahamba fast futhi ayihambi ngokuthi upress ifone word of mouth uyabona fast ngaleyo ndlela so ngakhula nje kanjalo but ngeke ngize ngithi ukuthi ngangiswela ngangihlupheka saswela kahle kahle so ibisifika nini ke manje indaba yo music ekuthini anisenihlangene manje so nayavela i-album uZulu Man. When do you guys now decide we're gonna work together on this album, and how many songs did you guys work on together? Did you work on just that one song or khona ezinye? So umfowethu umuntu engimfeaturing ukuma featured khona lapho khona ngithaka bhaxabulelo okay lapho ngithaka bhaxabulelo shaya izibongo because ngimzwile mesha izibongo ukuthi powerful wenza kahle so ngase ngithi hayi akangene yedwa ashaye yabhaxabula I think angazi track number bani ushaka Zulu ushaya izibongo yaphinde futhi ashaya ichorus akikize yabona so uyedwa lapho so ku-album mina ke yonke into ngithi mangiyenza angicabangeli ngedwa so angithi mengenza into mhlawumbe ngizothi example kuthiwa ngiyawuthanda umsebenzi wakhe ngithi ngiyabonga always say siyabonga yabona even noma iplane mengiyenza always ngicount ukuthi bafowethu kodwa mhlawumbe wena ukhulume nami but mina mengifika kubafowethu uyabona wonke umuntu so ne-album nayo unomthelela umfowethu uyabona ngendlela eyisimanga because even noma ngimtshela nge-album wayengitshela ukuthi okay kunje nakanje bengithi ngifuna i-vocalist athi ngazi bani simbathinte yabo kanjalo nakanjalo even nophelo naye nkathi ngifuna inkondlo ngangifuna high and low wathi no man phelo yabona so i-album izihlangana is because of nayo unesandla uyabona because i-album even negama le-album ngahlala naye ngathi and the funny thing sasihlezi kuphi eTexini kama le-album livele eTexini it was between iZulu Man neKwaZulu siseTexini and I was vouching for KwaZulu so mina iZulu Man ukuze ngiyithande is because of from ngifika ku internet
wonke umuntu wethi Zulu man. Aha. Zulu man, yabona. So So you wanted wafika to nomfowethu relate. uNgcobo lapha na uNastisi wafika uNgcobo lapho Yeah. wayenza album Oh, yes. uZulu man Zulu Man nayo with yakho power. yabona. But mina already bese ngiyinikile igama wonke futhi ngiyacabanga ne social media ngingacishe ngayichange ngayibiza ilokhunjani iZulu man because every challenge uKhati B uDrake Yeah. uyafika i-challenge ethile mina ngiyayithatha ngibuyisa ngibeke ekhaya. Aha. Yabo so ngishanga istrategy sokuthi ngi-accommodate abantu bangakithi uyabona because yibo aba-understanda ngcono uyabona ngale nto le and yibo ngiyawathanda amazulu Angiyabona. yabona Mfethu. angifuna ukusho hayi ukuthi angiphilisana nabanye abantu amasutho amatswana kumele ngisho kahle amatswana Batswana. ngesizulu uma uzoyibiza ngesizulu ini abetswana Abetswana, kodwa ke mawusozoyibiza correctly uthi Batswana. yes so ngiyaphilisana nabo and futhi akekho umuntu enginenkinga naye hey abantu base Zulu people asho kanjalo ke intombi zaseGoli Zulu uyabona laba bantu Zulu guys, Zulu men. banothando ngento yabo Kakhulu mfethu. bayathanda ukuziqhenya ngento yabo bayathanda ukubona umuntu oqhakambisa uZulu wabo into yabo. so yonke into ozothi mawuyenza enoZulu phakathi bathanda ukuthi bakweseke abadinga ukwazi abadinga uyabona internet enziyasempulo ukuthi hey amaZulu ngeke ngahlangana naye eNorth uzoza ama comment asefikile because into enoZulu phakathi bayathanda ukufocusa baphinde futhi bayese ngizokutshela kwayona le episode kuzogcwala bona not ngoba ku10 kungoba the reason why you guys are here is because of that indlela enipusha ngakhona uZulu enipusha ngakhona ulimi lwesiZulu indlela uchazile ukuthi wena ubuya ngamahlaya abuye futhi ngapha ngama skits music nihlangane futhi kube music mfowethu bafowethu if melingayenzanga kanje lento I don't think ukuthi bizobonakala beningelifikele la because kune competition eningi kakhulu lephandle eyabantu who are trying to be what they are not but you guys you start to who you are niya performa kubo Cosmopolitan ngesizulu into ekade ngenzakala before and lalela mfowethu uyazi ngoba nje yakiqeda kale leta ko 2014 asizobuya ku angirapha oh yo I'm cruising I'm chilling with the gang check the vibe yeah my nigga you get it you feel it yeah I'm the best nigga hey now I'm a nigga on top yefethu ngangisibhaqabule ngangishaya lonto yabo ukuthi nje kuma level ya album ukuthi nje khona bese yabo party ngengaba leyanto le yeah but nakhona moyenza leyanto le man hey kuba ngathi uphambukile man ngathi awubi fulfilled ngathi awuzazi kakhulu uyabona kakhulu ngathi awuzazi ukuthi wenzani ubani kungcono uma ukuthi ukhule ngayo lo culture angisho ukuthi ku wrong ukuthi exactly we going angisho inabantu bayo lento kunabantu bayo abakhule vele kuyona uyabona mina ngikhulanga kuyona mina ngingane ngangisekhaya sengiyafika eGosi ukuthi yo uyabona so ngayenza lento mfethu angisangilithola uthando ngisho noma kuthiwa ngipost ingoma kwakunomfowethu uDiaz wawuyizwa lento ukuthi umuntu okhulele ekazi umsoto umuntu okhulele isilungu sakho usile mina sami isilungu amanye amagama uyeza uthi awumzulu lo uma ngathi yo kodwa uyeza uthi hayi uyo womzulu lo so uyisha ngesizulu so yena at least wayekwazi ukumekhuluma into nge-rapping English kwakuzwakala and zonke indawo kunotice ukuthi iya rapper le yabo mina njalo angangizwa ngathi ngilahlekile yabo until ngizame into enezulu phakathi ukuthi okay
isiZulu untshisi uphutu Aha. waqala ke and iyaflow lento phela ngoba into okhule ngayo into engiyazi ngeke ngikhulume into engayazi Yeah. so into engichaza ukuthi ku-useless ukukhuluma ngento ongayazi Yeah. so kungcono because ngiyacabanga ukuthi lama story esinawo lama movie esinawo agcwele umhlaba wonke jikelele noma kuthiwa ama movie ase Russia ama movie oAmerica nase Russia vele sisandwa amabhoma abhekela lezi zinto sibone ema movie ngatshezi kude nawe kanti hayi izinto ezenzakalayo impilo nangapha mesibona izifo idlala ngabantu mesibona idiscrimination idlala ngabantu uzotshela ukuthi hayi into ekude ubona intombazane beabuse lapha ku TV uthi into ekude into ekhona ephilayo impilo izinto ezenzakalayo masingazithatha lezi zinto sizi express through iart uyabona into engisuka khona ukuthi mozophila impilo yamanga ube yinto ongesiyona because ufuna ukujabulisa laba uyabona kuba inkinga because umhlaba uyiqinisa umhlaba and bazoba bancane obajabulisayo ngoba lento ozama ukuyenza akusuwe kodwa mangabe ususenza into oyiyo yona wena I think into esenginanzelele from ama performance and from mangilalele ama lyrics wenu the reason why kuba easy ukuthi si relate sina njengabantu abamnyama ukuthi nikhuluma into esiyaziyo nathi esiyibonayo and now ba comfortable mawuyenza comfortable kwesinye isikhathi usuka futhi ungasayenzeli namali uyenza ngoba uyayithanda then imali ilandela lolo thando and futhi yabona as an artist iart ayiqomi unless you are true to yourself ayiqomi art unless you are true to yourself hey awiphinde lento le that's very powerful yes. As an artist iart ayiqomi unless you are true to yourself someone said to me ngicela ukukhatha lapho off uthe yena besikhuluma nje emsebenzini ngento zemsebenzi wathi mawufuna ukwenza into we call it the game you need to love the game and the game will love you back yes because angicabanga ukuthi besingabona mina ngiphuma kwaZulu itrenda if you are not true to yourself if you are saying yeah I'm a Zulu man I come from KwaZulu it can't it doesn't sound right it can't but mangabe usuyibeka ngendlela oyiyo wena indlela okhule ngayo it's easy ukuthi si resonate nathi abantu nomuntu ongasimzulu ngiyababona lapha eCosmopolitan ba busy they are singing along and you can say lo muntu akusimzulu kodwa the way I understand ngakho because into lengoma eyenzile it's not ukuthi lengoma ikhuluma noZulu lengoma ikhuluma nomuntu uthi be proud because who you are because into engibona lapha amasuthu yabona anokucasha kakhulu ngibona amalokhundana betswana becasha amandebele la kwamhlanga bacashila sibabone mengithi ngiyabheka iLimpopo yavela khona angazi babizana amatsonga la anokubangumsindi ingoma bayenze sibelani amatsonga they are proud uyabona so yinto lengoma umlayezo uthi be proud ngalento oyenzayo because even noma usestage uzoza uthi ke musuthu ke kolisuthu yabona nje so be vibe ngayo yabona so lengoma yisho ukuthi ikhuluma namaZulu nje kuphela because iyathanda akusiyo ama downloads awaphumi kwaZulu kuphela yabona kakhulu mawusibheka ilokhundana iJohannesburg nePitori ePitori awuthi khona amaZulu ePitori gcwele it's a mix yabona mozothola ingoma idownload wako Eastern Cape ko Limpopo tshela something ukuthi okay lo muntu uyayizwa ingoma ukuthi okay ngiyakuzwa ukukhuluma amaZulu kodwa mina ngiyizwa lethi ithi plus mhlawumbe upholo uyayikhohlwa lento kodwa before sizo recorder leli album or lengoma specifically yeKwaZulu upholo had a dream ukuthi lengoma mayiphuma because yesithi mina ngiphuma kwaZulu yabo but yena ubheke ukuthini sonke isizwe sasa South Africa because in South Africa we have izizwe different tribes and cultures so into ebeyibhekile ukuthini uzobona Msuthu
efaka ingubo ngakubo oh yeah vibing to the song uzobona umtswana eroke uyangithola vibing uzobona umuntu omxhosa not necessarily ukuthi mawenza le challenge faka umqhele nembatha no faka okwa you are Sotho right so shaya sesigqoko sakho lesiya uyabona khona umunye umuntu wathi mangithi isigqoko sesisuthu khona umuntu because a primary I used to sing for a choir yeah then there was a segment yesisuthu okukwamele siyiculele lapha and sasifake vele ingubo lana so kwafika umunye ubaba umZulu yababa lo athi awubafowethu niwephi siyaqela manje siwephi so you were like usho ukuthini asilo baba no ngithi ngibona ninotshana ekhanda angeke ngikhohle and that was like 2011 yeah that was 2011 yeah angeke ngikhohle ngikhunjuza ukuthi mangithi sesiqoko lesiya from that you go to understand also ama differences the diversity but at the end of the day ngabantu abamnyama ngabantwana bakantu yeah because ngiyakhumbula mengitshela lo idea vele kongisuthi ngaze ngicabanga ukuthi umuntu uzoqhamuka afike ama challenge ama challenge o TikTok ukuthi umuntu ufuna aqhamuka futhi besithi thina sobashayisa so biza lento meet up to talk but sithi umuntu akaqhamuke nelokhunjana yabo kungabi nje ukuthi hayi uzulu yeah I think I understand and because even noma mobheka ama skits ethu sike sizama ukuthi sifake namanye ama language khona nemando language le actwa ngale pheshe whereby the sitcom is yeah ku sitcom hlangene izizwe bazofundisa English nathi sinayo la ukuthi kuzofunda English bahlangene kwaMasuthu yes wow so yonke into mengicabanga ngikaze ngaba biza le gama stereotype already angikaze ngibe you want ngihlezi ngicabanga wonke umuntu I think uNkulunkulu nedlozi basuka beyibhekile into efana leyo futhi bayayibusisa ngoba basuka futhi bona abachoose abawukhetha umhlobo bafowethu angeke iphele lengxoxo yeah ngoba lengxoxo ngabande kungasa liphumele lika uNkulunkulu kodwa ngifuna ukuthi sibuyeni la before khona umfowethu okhona la sifuna ukuletha uDiaz naye azoxoxa kancane asithi fahla nje kancane ukuthi yena uhambe sehambe kangakanani emculweni but before siya lapho obviously ukhona umculo online uyatholakala I think kuma digital platforms and what not but ngifuna ukuthi sixoxe indabeni yama booking la ahamba kanjani ama booking bayanibhookana abantu and how are you finding that terrain leyandawo okubukwa khona abantu niya performa yini kuma festival amakhulu noma kuvalekile wena mfowethu leyo nto moyikhuluma ifika nosizi yabona because ingoma abantu bayajabulela umhlaba uyayithanda ingoma ngize ngithi umuntu oyedwa abantu bayayithanda ingoma kodwa mase kufika into ekutheni ukuthi okay phuma nawe uyobona abantu uperform vele endaweni lapho khona abantu lutho uthi uyazama uyafona uthi uzama ufona ngapha yazi uzufonela indawo ezihlukile but lutho uyabona but ukukhala kakhulu sometimes akubalekile true uNkulunkulu akamfuni umuntu okhala njalo yazi mfowethu uzokhala njalo uzogcina ubone nokuhle uNkulunkulu akakulethela khona yabona so kuyadingeka ukuthi impilo uthi umuntu mukhala but ukureceive ukubonga lokho okureceiveile okuphuma from God yabona so angeke ngize ngithi mina hayi ayikho into eyenzakala if bengekho into eyenzakalile nguba likho la ngaba sikho ngaba uzange usibone la yabona so konke lokho esikutholayo nabafowethu we appreciate it and ngathi uNkulunkulu nedlozi ngathi lingasibheka lingezelela siqhubeke siye phambili khona ukukhala ngaze kushona ilanga sikhala sithi hey kunje industry inje because sifila sengathi asifuna basivalele uyabona ngathi kunomuntu nje ufike nje wabeka icage elikhulu wathi edlile wathi thina la soyiphilela impilo yethu labo bazolaba abafamous nje soloko nje siphasana nje ibhola nje laba bengalitholi ibhola ngalo uyabona because
intwana la ngaphandle ilambile intwana zinetalente la ngaphandle Kakhulu. kuyapiwa la ngaphandle Kakhulu, uyabona. kakhulu. So ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe asaba nakho konke lokho uyabona so but advice engitholile mengilokho ngihamba kuthiwa get a PR get management uyabona yes but nalo management mayizisa nenkinga zayo bafuna la bafuna lokhu ugcina ususala no 5% uzumuntu ethi kunoshi he asibaza sibaboni but bakhona contract uyabona muthi yaphe umangala uthi okay kunamaphatha awu6 awu5 uzothola malini la uyabona ukuthi usuyadleka futhi ikhona lento okuthiwa i-gatekeeping kwi-industry yes phela uyabona industry incane ingane yangihlezi ngizwa ko TV ngimamela ama interview athi angazi kokubani industry is very small. We need to open the industry. You know, when you do a dirty thing here, we all gonna wake up tomorrow and we're gonna know about it. Yeah. So watch out. Yeah. So ngangitshela ukuthi uthini? Bahlanya lo. Isejozi, iseDurban, Eastern Cape. Yeah. Makamera akhona, ama production yashuta. Kanje uzokwazi kanjani? But mase ngikungabotha. Ikhona lento iyaphila. Incane ingaka mfowethu and uyabona and mencane ingaka baphasana bona but ngeke uzubasole because nabo indlala if abasakutholi bazodlala so kumele badle bodwa lapha nabo hayi kumele bedle bodwa thina siyakuphikisa laba esibheke kanje esilambile siyakuphikisa lokho sithi nathi sifakeni but nabo bayicabangela ukuthi okay siyanifaka thina sodlala izingane zezodla phela ukhumbula nabane lifestyle kumele be maintain njalo uyabona kumele be maintain njalo so ungathola amagig kwabo na ukuwa kwabo bagqoke oGucci bahambe ngoPorsche angithi uyabona lobo bulima lobo kodwa vele impilo musuyibambe ngezandla zombili usuthe njengoNkulunkulu ephethizwe izwe lonke hayi lapho usungasho good but nje ipressure nje angazi uthi yani kulabafana laba man ngoba ine pressure ine pressure game ine pressure game ine pressure yayo ninayo ipressure kakhulu sayibona inayo kakhulu yabona mozophika kunabantu abaphila ngama views ngama likes ngama comments once kwa comment umuntu into wrong iyamshaya uyabona so njalo uzozama ukwenza kangcono ukuthi okay next time uzokwenza kangcono si best on leya nto leya once ngingenamali sengidumile sengihamba ngenyawo once ngeza umuntu ecomment uthi ufunani lo izomshaya uzosaba nokuphuma uyabona so ikunika leyo nto ukuthi okay uthi ngithenga imoto yabona ayisakunika lento ukuthi okay uma wakho ubaba wakho uyabona isikunika lento ukuthi imoto suyithenga ngepressure uyabona and nakhona awusayithenga le ukuthi imoto ezokuthatha ingibeke ingifaka sekuyile moto ukuthi bazothini cause eqinisweni angicabangi mina ukuthi ama artists amaningi afake lo yaGucci ukuthi bayawu-afforda lo yaGucci lo angicabanga ukuthi bayawu-afforda sesenzela abantu sekwenza umuntu ushayile la gigi wathola le mali engakaya ngayo le mali lela gigi wathenga lesa skipa cabanga uhambile wayojuluka for iskipa ugogo mina wathi ungathi uma ubona umuntu ame lapha ya and then uyifise yonke intana ngoba umbona nje la muntu umbone ukuthi uyithole kanjani yonke lento wazi ukuthi wayithola kanjani kuzeni enze kanje udlule uyabona ukuthi wena mawubona le muntu loyo usushawa yini ipressure ukuthi ufuna ukufika lapha ya wena wazi ukuthi uthole ngalezi zinto zilapha kathi ngoba ubona ephethe imoto Lamborghini iBM eshaya 1 million 2 million wena usuyayifuna lo muntu ubulela umuntu lo muntu wathwala ngomuntu wabulala izingane zakhe lo muntu uphila ngamandla abantu ugembula ngabantu abantu bamnika imali ethi uzoyibuyisa ejike ngasayibuyisa umunye akuseyakhe lo muntu akuseyakhe umunye akusenayo yakhe for an example lentade yisho igusha ubona igusha ayigqokile igusha ivele nje yamnika phela what you see on the sengihlula isilungu bengifuna ukuqhubeka ngesilungu what you see manje angisakwazi what kuthiwa leto not all that glitters is gold something like that wena ayishanga isilungu esile hayi
hayi uthi ngiqhubeke ngesintu ngene ngesintu okubonayo lokho okubonayo lapha yana efonini akusikhona inkinga ingakho lento sesingenawo ama role model abantu esibukela kubo because sibukela kuma influencers sibukela ku social media uyabona ugqokene uma bekhona umuntu osho ukuthi ngoba ngigqoka igushi ngenze kanje ngidlulela imarketing ngahamba kanje ngathola ubani owenze kanje wase nginika igushi uyabona so wonke umuntu ozothi mayephethe igushi uzothi siyaspana dog siyaspana no time to sleep noma umbuze question he will never tell you iqiniso ukuthi wethu wenze kanjani uzofike kuleso sigaba fethu lele studio lele ngadlanga no uyabona so akekho ozokuvezela iqiniso ingathi ngithi i-social media ungathi moyibona and then ufise leyo mpilo leyo because most uhamba ku real person uthi umuntu uyilalela emkhukhwini ngizongezelela kulesilunga kade usibuza futhi kuthiwa life is not as it seems lokho esikubonayo akusikho okwenzakalayo bafethu siyabonga la kusekhaya if kwenzeka maybe let's say kukhona iproject entsha khona into enzakalayo you can always contact us, come back sibuye le PR okhuluma ngayo sibuye sizoyenza la yes siwenze lawo ma video amancane siwashoot esithini siwasabalalise abone ngabantu ngifuna ukuthi ngivulele ispace umfowethu uDiaz naye futhi aze la siyenza gatekeeping la la ekhasi vulela wonke umuntu athi nje azothi nje fast yabuka leyangqolisi kubahlotsamaya yini yakho nakho kweshayini asangene umfowethu so asenze kanje before uphuma ngifuna ukuthi nje uthi nje utshele abantu ababukeleyo ukuthi athina ama projects akhona abuyayo maybe ngama-gig akhona ngitholakala kuphi i-phone number for ukuthi abantu bafuna ukunibhukha into efana nazona lezo okay this is unprofessional but inumber angiyazi ngekhanda inumber kaBhuti Mdala uzonitshela uBhuti Mdala inumber yakhe for ama bookings inumber kaBhuti Mdala but kuma projects azayo khona ingoma emnandi kakhulu iproducer uSabza no T-Man XVI feature uGandai uDiaz and myself uPopeyes igama la ipentshisi people who know the meaning of pentshisi the emoji will know what I'm saying but ingoma ithi mina ngizifunela ipentshisi ingoma yakhona iBacardi so there's that song coming out bafethu and then okunye sisabhizi nje nakhona nani but it's that bafethu I'm your boy Popeyes_TRLC more skits coming yonke into is coming up bafethu yabona kulonyaka unyaka wethu sizonika konke kuyasetshenzwa there's ay numbers ama bookings Bhuti Mdala uzonitshela ngazo because ngubhuti omncane mina angazi next siyabonga akangena uDiaz woza fike endaweni alright akafika uDiaz sithi nje ukuxoxa kancane siphelile isikhathi hambile mfowethu before yinje isikhathi before usahlala phansi ungakahlali nje wanethezeka uDiaz ngizoqala ngibuza ipholo uDiaz ufeatureisha kanjani in this whole project uDiaz ungumfowethu ngiyacabanga ukuthi wengilandela kakhulu wengilandela kakhulu ngizwa ngobani ngizwa ngomfowethu Mabaso bahlobana so umfowethu engitshela ukuthi kunomfowethu nje kunje uyawuthokozela umsebenzi wakho mesikhipha Inkabi Yami yabo babantu nababathi akula bayiPR ngokwabo yes usephusha naye iphushe ngapha ngibonile manifika aqala ngama video ithona hayi umfowethu nje sigijima naye stage but wenothando nalo ukuqala zonke lezi zinto by the way babephusha because before ngimazi kangako babe neingoma bayishayayo ama freestyle abajema ngawo ama music video abebewenza bobabili yabo but mina ngibe ngixhumana naye umfowethu until sibe nalesikhathi ukuthi
ngihambe naye sihambe sonke intweni sengithola ukuthi umuntu ophile kanjani uvela kiphi family kwenzakala yabona mfethu ayikho into ebalekile njengokwazi umuntu ukuphakama avela khona because umuntu mombona lengaphandle ngamjaji uzumqedwe uthi kunenhliziyo embi lokho but musuqala uhlala nawo umuntu usuhlala etafuleni ukuthi ungubani wenzani kungani umuntu lo uthola ukuthi umuntu omsulwa right so umfowethu ngaqala ngahlala naye sakhuluma yabona ngitshela amaphupha akhe ngitshela zonke izinto yabona but ke ngumapho loba ngimina lo anginawo amandla ukuthi abafowethu baqhubeke bephambili kufana nomfowethu Mabaso ngimfisela yabona if bengine 1 million bengizothi mfowethu uqala iproject nansi imali bamba lokhu mfowethu ndutsha bamba lokhu nansi nginika omunye utshebe ngale ngithi mfowethu uthanda ibusiness umuntu wezinto qhubeka mfowethu wenza yabona ngendlela engishela abantu engiphusha nabo ukuthi baqhubeke bephambili mfowethu ukuthi nje amandla anginawo asuke ngekho kodwa ngalokho enginakho okuncane lo 10 rand ngiyakwazi ukuthi 2 rand 3 rand bafethu siphusha kanjani asenzeni lokho bafethu asambeni seDurban sonke so mfowethu ungahlala naye saxoxa sakhuluma ngamthola umazi ngamthola nawazi umusic mina mengiqala ukumazi ngazi ngomajayivani yajayiva into ngabone kude kahle okay so mina ke kakhulu angithanda ukuthi umuntu mayefika mesenza into and then i-production or ngithi sibize nge-production mfana production angithanda ukuthi umuntu enze into angayithandi uyabona ngithanda ukuthi umuntu abe comfortable ngene if uyawazi ukuthi umuntu oshaya camera oshaya isandla stable kanje ama short answem makangene azokwenza lo and then lapho usuyakwazi ukundlondlobala phakathi ethini ukuthi okay hayi ngiyakwazi ukuplace imic kahle ngiyakwazi ukubheka ama video ngiyakwazi ukedict yabona so ngakho umuntu othanda ngimbona ehliza java so konke ngimcabangela khona kwakumjava njengomfowethu ngamuzwe elilizela kabi wathi wena ngiyakufuna estudio ozokikiza ngiyazi ukuthi uya rapper but mina ngikwaze umkikizo so mase ngifika estudio sengiyazi ukuthi hayi umuntu ushaya nepoem kanje uyangena nala akashaya ingoma yabo lo muntu ushaya amahlaya kanje akenze kanje yabona umfowethu mengakalithola ithuba lokuthi ngiphushe naye like one on one njengoba nje ngiphusha noMabaso yes ngingalithola ithuba sesihlaleni isikhathi eside nginapha bengalithola ukuthi mfethu nansi ngicabanga ilokho njani into entsha eyamnawo yabona but yonke into esike siphusha ifamily yabona siyahamba amagigi yabona nje ngoba ubona nje mesiyogiga uhleze khona ngiyambona nasekhosmo ukuthi istage sincane that's why angakwazanga ukufika but nawo uzombona yabona uhleze khona nakusasa siyahamba khona upresent kuzo zonke izinto ezenzakalayo naye futhi khona ama project eyedwa yenza because ngoba usibona uma basunokuphuma azenzele kwakhe ayitholela ama feature ku film ahambe akadingi umuntu ayungamhluphi hayi then the man collects millions then he come as a big nama millions then we eat yabo hayi ukuthi so siyavalela ukuthi hayi ungahambi yabona indaba ukuthi hayi uyazivalela hayi wayengayidli ayikho lena le yekela indoda yo representa lapha yakhona ibeka igama elihle izothi mayifika lapha izondlala igama ukuthi no thina siyilaba senza lokhu nalokhu yes senza lokhu abizwe belu hey we want you hey there's a short film we're doing yabo abambize ngapha nangapha uyabona mesebuya usebuya nomnotho usezokumadoda lapha sengifunda ukuthi mo editor ngale camera wenza kanje ukuklikha la wenza asi-apply kulento yethu yabona so ngoba njalo mezohamba izinto zakho uzobuye ethi bafethu kunendlela kumele sishuthe ngayo ke manje engifunda yabona so kanjalo nabani nomfowethu naye unempilo yakhe khona lapha phusha khona athi mebuya ubekeze yabona nje lezi inkomo zu3 yabona hlangane la ziyahamba zibuye ziyahlangana mehlangana ziyadla and then mase zidlile and then okunye ziphusha zonke sehamba kanje sokuze Inkabi manje yes sinjalo sejogwela sinjalo nazo yawo uzoyichaza umfowethu Diaz
Sanibona. Kunjani? Hayi ngiyaphila. So sizoyithi nje fafa siqede. Alright. uDiaz ngele stage noma yilona igama olisebenzisayo vele bakwetha lona. Hayi athi ngiqale kanje. Yeah. uDiaz igama la stage. Igama lonke maliphelela uNdumiso Usabelo wakashabala umshengu udongala amavuso isidoba simthula ukuthi lathi zakala igazi likaShaka. Umfana odlala ngenkotha nolimi kodwa ke yeah nazo asiqede lapho. Isho ukuthi yasho inkotha phela la. Yasho inkotha la ngiyayibona. Suthi umuntu angakhuluma ngavele nje injalo bebetheke umlilo. So uqala nini umculo ungena nini emculweni ufika kanjani kulo mkhakha? Athi ngiqale nje uqaleni umculo ngaqala ukwenza umculo surely bengenza ugrade 8 grade 8 ngaqala ukwenza umculo ngifisa kuba lo muntu yabona usemculweni kanjalo yabo ngibhala kodwa ngingatholi ithuba le studio yabo ngisasemncane ngisasenabazali ngumuntu okhule nogogo ke mina yabo ngikhule nogogo so abogogo akusabantu ababeba usuke nga-understand indaba zomculo yini leyo nto leyo ufuna ukuthi ube udokotela yabo into ezinjalo so kuleyo nto leyo bengilokhu ngibhala ngibeka yabo ngaze ngaqeda isikole yabo sengithola ithuba ke lokuthi ngingene e-studio ngenzeni siphusha nabo Mabaso senze ingoma ama freestyle ama music video into ezinjalo yabo kodwa ngabi nale thuba lokuthi ingoma zami ngifake ku internet kanjani uyayibona leyo nto le hayi ngumuntu futhi othandayo vele ukujive yabona zonke itayile engenayo ngiphezukwazo yabona kanjani ujive hip hop ujive konke anything konke majayivana wangempela yeah hayi bengulo muntu nje oactive kanjalo yabo so sejusa nezinto hawo akaze yamaqasha enyu ayenze yeah uyayibona leyo nto awuba ukhuluma iqiniso kodwa ke asikho lapho kodwa ke it's a story for another day hayi bengiphusha kanjalo kuthi uyazi loyo muntu loyo ngahlangana ke before ngizohlangana ke nomfowethu njengoba bekashilo naye ukuthi bengiyifan yakhe ngithanda umsebenzi yabo nje ngwaqamba manga mina noMabaso besingabantu abangayifuni iTikTok kodwa ngenxa yakhe sayiqala iTikTok hayi nomthelela omuhle uyayibona leyo nto leyo yebo sayiqala ngithi TikTok into zakho uyayibona thina besiwe abantu kahle kahle abavela uMabaso ke bekavela kakhulu epage la kaMapholoba kanjalo yabo until nami ngize ngizovela ke epage la kaPholoba kanjani yabo saqala iTikTok waqala uMabaso waqala kwalandela mina yabo into enjalo sahlangana so welaki side wena now ushaya Skandiano ushaya kahle kahle in terms of music what exactly are you doing? No mina okay in music ngisho ukuthi asungumuntu kakhulu oqine kakhulu esizulwini yabo umuntu okhulele lokushini yabo kakhulu ngikhona kakhulu kulamagama yabo waselokishini yabona nginayo knowledge nje yasekasi yabo ngumkasana yabona language epiano so traba kasana into ezinjalo yabo somsekremayi yabo so ubafu njengoba bekasho uMabaso ukuthi uyena ufike wasikhumbuza ukuthi emadoda la uvela khona nibuya ngaleni yabo injalo ke nakhona mina owesidini lakamama amaswati wela kababa yibona ke umakeba ke amazulu ke ayibona ke leyo nto leyo kahle kahle ngiphuma eNewcastle emadadeni ewane njalo ke shout out to Newcastle mawubukele njalo nangu Diaz Inkandla ejimeni mabatheni so yebo hayi singasho nje ukuthi uMapholo bube nomthelelo omkhulu empilweni zethu yabo kakhulu ishintshile nami impilo yami ngendlela emangalisayo ngithamba ngaze ngamtshela kodwa ke nangu namhlanje mtshela ngikhona la ubafu uyishintshile impilo yami ngifuna uqamba manga yabo because ekhaya bekwa abantu besikolo yabo abantu besikolo abantu abasebenzi waqala wakhuluma ngendaba zomusic abakuzwa kahle ukuthi uyapi yini lento kumele uyenze yabo so ekhaya yimi umuntu nje ubika nesifiso sokuyenza umusic then ke kube khona ke ubhuti omncane esimbiza uXolani kubaba X yabo kodwa naye ke usayiphusha lento yomculo
igama lela ka Diaz laphuma ngaye ke lo muntu ke loyo ubaba X nowakithi omncane ke singasho ukuthi ngambiza ubusanga yabo bekhona nje umunye umjitha nje yabo oyimali umjitha onomoya yabo uphansi personality kanjani yabo so benginayi personality yakhe nje personality yami naye cishe ifane yabo so bangibiza ngalelo gama kwathiwa no ufana naloyo mjitha lo yabo kanjani ngalisebenzisa ke lelo gama ngalifaka emculweni ukuthi kade ngiza namagama omculo yazi ke masiseza ke sisa repekasi ke bekunamagama amaningi esizibiza ngawo injalo apha khona namagama emixity good kiss juicy lips yayibona lezo zinto lezo so hayi umfowethu yesizaphila wafethu imixity hayi ngingamkhumbuza umcithi yayibona leyo nto so umfowethu nje naye nje ngithi shout out kuye unomthelelo omkhulu empilweni yami Mabaso la ngifuna ukuyisho ikhulume yakhe inkulu kakhulu masingayiqala nje ngeke siyiqede kodwa ke uMabaso kwanaye nje ukuhlangana kwami naye noMabaso ngazi ukuthi umuntu owenza iart umuntu omculo kanjani uMabaso bekuumuntu yabo besihlangana vele ngisavakasha ke emfulo ngoba bona bakhulele emfulo ngisavakasha ke mina sihlangane sidlala ibhola yabo kube yileyo nto le until ngahlangana naye ke mina ke naye sakhumbula kwakwenzakala kwakupendwa kwagogo gogo ngale kwathiwa sambe ngisovakashelana ngale namajida ngale sohlala nawo hawu nakho ngihlangana noMabaso from lapho nje kwaba into ukuthi sesiphusha sobabili kuyimanje labantu abangihlanganise noMabaso asisahlanga abekho la sesisele sibabili bekumele lihlangane li injalo uyabona leyo nto leyo so uMabaso nje unomthelelo omkhulu empilweni ngoba fowethu asibonge I think mangabe sixoxa kanje singabantu abamnyama omunye umuntu angamangala ukuthi kanti sikhuluma ngani kodwa siyazwana thina sila mina ngangithi iart is spiritual abantu abahlangani nje sila namhlanje futhi yonke lento isuka futhi injalo ngoba uma ngabe ucula uma ngabe urap uma ngabe usenzani khona umunye umuntu ozizwa ephila khona umuntu ozizwe efuna ukubuyela uba nguye kwakhe uba ngumZulu njengoba iphumile ialbum The Zulu Man. So what I want to ask now with Diaz before sibisela kupholo basivala ukuthi athina ama plans future plans projects either on your own or with the entire family yini ephumayo alright ama future plans kakhulu yabo angifuni ukuthi ngigxile kakhulu kuma future plans into enenjalo yabo because ngikhule ngalento leyo ukuthi unga focus ku future kakhulu focus on the now uze unga realize ukuthi usemaphakathini kwezinto ozithandazene uyayibona le nto leyo so ngiphusha nje like day by day yabo step by step into ezinjalo kodwa ke sisonke nje singabafethu kanje ukuya phezulu nje yabo serious basibone nje umsebenzi wethu into esiyenzayo yabo sijabulise nabantu ekhaya because siphuma njoba ngisho ukuthi kulama family angawazi umculo kanjani khona abahlela bathi sifuna ukubona ukuthi uyophelela lapha ngalento ayenzayo yabo efamilini sifuna ukubona ukuthi uyophelela uyophelela lapha ngalento ayenzayo yabo kwezinye izinto kumele uzibonise ngoba nawe unothando unogqozi lokwenza yonke leyo nto leyo ukwazi ukuthi ufike phambili ukwazi ukuthi uwondle nasekhaya ubuyise ekhaya injalo ke iyo ayikho impilo emnanje ngokuphila like kube isilungu kuthiwa nobody yabona uma uphila impilo enobody awunayo pressure empilweni ngoba uzophila impilo ngathi uyisidawu ungesiso isidawu ngathi uyinto ngathi nje utho awubi nepressure even ifamily ihlasele ngazo zonke inkulumo kodwa uma uphila lempilo ukuthi ungareport kumuntu ukuthi I'm going to UJ to apply just do it yenza do what you love yabona ukuthi ufuna ukuba ipilot yenza ungalokhu ubikela umawo akekho umuntu ozongena ekhanda lakho abone iphupho onalo umuntu uthanda iart just do it akekho futhi okwazi ukuthi uzovuka uyini kusasa bangakufisela bakufisela okuhle or bangakufiseli kodwa kusalayo uzoba yilento uNkulunkulu nedlozi abafuna ube yikho ingakho ngithi yabona empilweni nje ungathola zonke inkinga oyitholayo uthole bonke abakuthukayo umndeni ukufisela okubi
ungakhathazeki nje ngawo Ube uwena. ayikho yabona the day bebona ungathi uya Yeah. ilapha bazoqaqha bethi hey That's my nephew, Sebayisondeza. that's my brother. Sebayisondeza. Yeah, you know, Polo, but I went to school with Yeah. him. Yeah, like, Yeah. check this. Yeah. usuyaqala usuyiphoyisa lapho usuthole izinto zakhona sebeyaqala uthi hawu ngangikubo yabo so into engishoyo ukuthi ayikho impilo emnanje ukuphila nje impilo ukuthi ungafuni ukubona Be yourself. be yourself Yeah, be yourself. ubeka kamnandi Yeah. be yourself azize lezi zinto abayikhulumayo futhi kwabona empilweni umuntu umenza ukushanga amathi ukuthi Yeah. nokuthi Yeah. udala noma umuntu ezokushanga enhlamvu nokuyivika kanhlamvu wazi ukuthi izongena izokushaya la ekhanda yabona but yabona mebekuthuka vele uthi Izana. Take those izana and izana build. because yabona uma ukuthi uhlakaniphile engqondweni moyiletha kanje lezi zinto uyibeka kahle angiziza ziningi Yeah. when uyibeka kahle uyibeka kahle then ufunda kuzo zonke lezi zinto lezi then ustrategize impilo yakho ukuthi uzophusha kanjani. Wow. Siyabonga. I think esikutholela namhlanje kuningi sifundile nabo abafowethu baso likhona nangu Diaz naPholoba. Singabuya sixoxe futhi ngelinye ilanga. Sizobuya. Njalo. Mfowethu ngicela ukuthi uvalelise abantu. Mawuqeda ukuvalelisa abantu, ngicela ukuthi Pholoba sinikeze ama number, into zama booking ukuthi nitholakala kanjani, kuphi and nama feature plans. Oh, alright. Siqala ngo Diaz. Sikuphi ke la? Nazo. Oh, hey. Camera yami. Sesibangisana ama camera. Yes. Usidake. Sanibonani bafethu lapha emakhaya usabela uDiaz ke lo mshengu ushabalala idonga likaMavuso. Bafethu ngithanda ukubonga nje Podcast yabantu ukuthi ibe nathi nje sikwazi ukuthi nani sinisherele la siphuma khona la esifuna ukuya khona kanjalo uyayibona leyo nto leyo sibonge ke ngibonge kubafethu ke uMabaso noMapholoba ya sesingasho ukuthi ngoba uMabaso uMapholoba umshengu ide M3 injalo M3 ide M3 yeah bafethu onye into engiyikhohlayo ke bafethu kune EPL zayo ke under uDiaz libiza uKasilami liya based about ikasi izinto ezenzakala ekasi inspiration ama disadvantage okuhlala ekasi advantages injalo knowledge konke lokho siyabonga bafethu danko njalo Pholoba sicela uqale nje usichazele ngendaba yama booking tholakala kanjani kuphi ukuthi uyi contact ithini number kuma booking kulula nje yabona uma ufuna uDouble D kulula nje ungena hey futhi Google yangazi ngiyaziwa nje umhlaba yabona yeah hayi khona yazimpela ngiyaziwa umhlaba umuntu obengixhaphaza efethu kudala ngiyithela ngobulongo ebusweni ngiyithela ngamahlamvu ngiwa hayi umuntu ongangazi kube nje mfethu shoot TV yakhe kumele uyoshawa ngempama nje ngoba there's something wrong bele sike sithi ngiyazini yeah inyakazi ngoba manje lo usumele angazimthatha qume angazimenzeni simfake emanzini usukudlala kodwa ke phela esemhlabeni no Casper umkhulu kodwa ukhona umuntu ongamazi Drake umkhulu khona ongamazi umuntu owaziwa wonke umhlaba uNkulunkulu kuphela nedlozi kuphela yiko abantu ababaziwa umhlaba so decide ukuthi amthanda noma umthanda kwaphela so mofuna uMapholoba nje uyangena kuGoogle ungisearche ko TikTok ama booking washiyile Facebook booking ishi ko wonke ama account Twitter thread ngishi na ku YouTube if amalokho njana ama number nama email ngwashiyile na ku Instagram nje ufika ngena khona ebhathilele nama call email vele nje ku2 ama number mina ama number engwaziyo ke ilawa wami personal yes ama booking uzobongena nje noma ku mabangenile labazowabona uzwabona uvele nje ubhala Mr Double D2 noGugu ngambuzo Asibonge mbukelo omuhle. Mina awusho ukuthi ngivalelise. Siyeza kuwe phela baba. Ngifuna uqale ngamatshe. Ngicane kuna. Kahle ngamatshe baba. Kahle ngamatshe. Siyabonga sifuna ukunikeza uDouble D ukuthi avale. Ngoba mangingavala mina ngeke ngivale kahle. So, sifuna ukunikeza ithuba. Mina sengivalelisa ngiyidede indawo.
abavuka abantu behind Nazo. abavuka abantu behind Yazintshebe before vanelisa bafowethu ngicela nje ukuthi emsinga abafowethu Yebo, shwele. emzweni eferi bafowethu ila ngiqhamuka khona ke ekhaya kulapho Yes. ungavala ke Usungavala sesiyiqedene khona izinkala. enkandla ngithi bafowethu ngiyanithanda enkandla zonke insizwa zasenkandla bonke omama bonke nje abantu abasenkandla ejibeni okhalweni lemambatheni umndeni wami ngiyawuthanda ngithi bafowethu qhubekani ukungisupporta ngithi umhlaba wonke jikelele iKwaZulu ngithi nje wonke moLesotho Limpopo ngithi bafethu qhubekani nisupport uDouble D bafethu angithulona nje uhlanya mina kuningi ongakuthola kumina mongasuhlale nami phansi sikhulume mase kuthiwa mhlawumbe ushare itafula nami angisho phela ukuthi sengo doctor lapho ususezingeni elikhulu o Rebecca besebezibiza o doctor bona angisho ukuthi ngudoctor mina angakabe udoctor kodwa angisilo nje uhlanye lolibona lithela ngobulongo lihamba liqembile umuntu nje impela nje ophilayo ohluzekile futhi nasengqondweni bafowethu ngiyanithanda lokho enikwenzile ngathi ngaqhubeka nikwenze bafowethu siyanithanda nabafowethu kuningi ukusazokwenza kumele futhi niqhubeke nisiseke ngaso bafowethu Inkabi Yami isazoqhubeka imando language isazoqhubeka maningi amaskiti esazowashaya kulonyaka ngangishilo ngoDiaz ngathi unyaka wempumelelo nazo yabona kulonyaka siphumelela ngenkani uyabona uNkulunkulu ngiyamthanda ngoba noma uhlulekile kulonyaka usazokunika omunye unyaka nakulomunye unyaka sosho ukuthi siyaphumelela ngenkani akusho ngoba sesigejile manje sekumele besifake ejele ukuthi hayi wena wawuthe uzophumelela hayi impilo le sizophumelela uNkulunkulu uzosinika futhi elinye ithuba ukuthi pushe futhi na next year if ihluleke this year siyaphusha futhi na next year ialbum izoza this year ngizoshaya EP nealbum so nginumuntu we hip hop man sazothi hip hop ngithi gadla ngatalapha bafowethu khona ukhona ungathi nangu ngizomdala hayi angifuni usile wena usile ucatha ngibona usile bengithi bebuzothi Big Zulu noma uthi Casper Shwele ayizondi Inkabi ayizondi Inkabi hayi phela bengitalapha akengitalapha ngiveza amakho ngizotalapha nje kahle abantu oyikhethela ukuthi so ngizoqhubeka ngoshumi we-hip hop because even album iZulumen ngiyarephela mina lapha angishayo youngster noma vibe ngiyarephela nje yabo bengiqhamuka nje ngiyarap futhi ingoma angazi ngirap isikhathi singakanani kwazi wakha no producer wena zonke ingoma zakho 5 minutes uyahluleka nje kwenza ingoma ka 3 minutes no ingaphakathi phela le uyabona so this year ngizothi ukudedela nje mhlawumbe EP nje nginike nje manje until ngoJune then ngoJune ngizoshaya ingoma zabantu ke le because abantu bafuna ukuzwa uZulumen 2 or bafuna ukuzwa the very same project uyabona so qhubeka Zulumen 2 you heard it la kwi podcast yabantu Zulumen 2 nawe la ekhaya episode yabantu siyabuya episode 2 senzo 2 nawe siyafuna speed Double D2 season 2 ngaqeda ukuvalelisa mna nama mic lawo manje ama mic ase studio alambisana uthi ushama verse usulambile ushaya ichorus nje usulambile la ekhaya mnandi phela uzwini indlala awuzwanga unini ngikhuluma uzwanga lutho bafethu uZulumen 2 uzophuma so make sure ukuthi uzophumela for ulokhunjani uDecember ngoNovember so make sure ukuthi my secret you come back here and then indaba zama bookings siyacela bakithi yabona lento esiyenzayo thina asiba abantu ukuthi mebenza into sivalele eboxini sithi hayi thina nje mesenza into siyayenza uyabona so siyacela ukuthi abantu bengasabi ukusibhuka uma ukuthi umuntu ona ama
ama clubs events. ona ngisho nama birthday man ingane soyiculela manje awu happy birthday to you songena siculele usibhuke yabona nje umhlaba wonke awusibhuke bakithi uphinde futhi usinike umsebenzi ngoba ayikho into ebalekile nje ukuthi ngoba nje silokhu senza amahlaya sinandisa abantu bejabula abanestress ababuya emsebenzini ngomsebenzi iyahlukumezana empilweni yabona umunye ushawa istress sempilo ukuthi imali incane eholayo yabona thina sinabafowethu siyakwazi ukulekelela ukuthi sibasize ngamahlaya bejabule yabona so nathi ukureceive back siyacela ukuthi imisebenzi ayibe khona lapho sibamba khona so ukwazi ukuthi nathi sibe nothando sinothando yalento esiyenzayo kodwa nemali nayo izoyenza sibe nothando more and more and more bafowethu siyanicela mophethi hayi nikavala ama camera ziyakhanda nisile kuko usefuna ukuvala i-camera lapho uthi ngikhuluma kakhulu nangu umunye useyalala lapho angakazi ukuvala la yes yambona usewanda i-camera lapho usengenza ngibe blurry namanga ziyakhala la ngisazokhuluma la bafowethu siyacela ukuthi ukuthi uphethe ikhampani esezingeni elikhulu nesezingeni elincane siyacela ukuthi sicollaborate nabafowethu sikuphushele ukuthi ikhampani yakho ibe sezingeni eliphezulu lapho ongakwazi ukwenza khona ikhampani yakho sokulekelela nathi usilekelele ngalokho esikufunayo mokuthi unama camera une equipment singajabula nathi sibe nama camera so kwazi because sometimes creativity ayifiki nje ngosuku olubeke ngawo ukuthi nge26 yashuta creativity ifika nomulele nje lento yakushisa molelo yabona so kumele uvuke ushaye uyenze yabona if awuyenze manje ithi mayivuka kusasa say week and futhi sokuhlupha wena iba week yabona into musuthatha isikhathi ulokhu icabanga iba week uma sekudlula isikhathi because khumbula emhlabeni awukho wedwa akusuwe wena kuphela ocabanga leyo nto omunye uzoku-attack uzoza sekuthiwa sekukhishwe ngapho yabona so siyacela nje amakhampani ukuthi asisize nabafowethu okukhulu ukuhlupha kakhulu ema-taxis siyahlupheka abafowethu asisho ukuthi asibathanda abashele siyabathanda basibeka ko-Cosmo basibeka impela kokwamanyimani lapho esifuna khona basithanda abashayeli nasiyabathanda kodwa amakhampani ey'moto mani ngikhuluma njengopresident man sondele nemoto man ensondele nemoto insizwa noma kuthiwa yitekisi man mfowethu isibeke siperforme nabafowethu because sambe endaweni dangerous yabona ebusuku nama Uber swathembi sifana namantombazana sithembe kwasana hayi asithembi lutho mfethu umuntu engafika esigwazi ethi ufuna ukushutha nathi kanti usiyasigwaze ndisebusuku yabona so siyacela nje ukuthi kunosizo le imoto lezi zamatekisi oJack bafethu sicane sixhase sibone ukuthi sihlale phansi etafuleni sibeke ishampeni imoto asiphuze cold drink siphuze namanzi sidikide lo daba ukuthi sizosizana kanjani ekhampanini ukuze nathi sizozuza because end of the day ukuthi kumele uzuze nami ngizuze yabona so siyacela nje imoto ikhampani yemoto nje oJack yamazi ukuthi Jack ngithanda kabi le khampani le imoto le amshobalalele mangabe bebukela balalela basondele ubaziwe makabatheke siyacela bafethu hayi sekuphelile ukucela ke manje molokhu ucela kakhulu bafethu umapholo bake lokhulumayo bafethu until we meet again sesizoza ngomfethu ku episode 2 ukuthi usifuna nini nabafethu lapho bezivotela ukuthi sibuye futhi sibuye mhlawumbe sesibuya sobe sesikhuluma ngokunye bese ikhona imoto le bese ikhona imoto sibuza ukuthi ngiyithole kanjani njalo sitshele yabona so siyacela ukuthi niqhubeke nani bafethu niphushele umsebenzi mengibona ama camera mengibona kanje nasimotivate singama artist yabona because thina simotivatewa labaculi abadumile abase America thina simotivatewa ama surroundings mengibona nje umfowethu aphethe camera nami sengifisa sengathi sengishuthi actor lapha ngibambile icamera ngimuva njengoba emuva ngayo yabona mengibona ehlezi lapha ngifisela umfowethu ukuthi ngathi naye ngahlala lapha yabona so sazi ukuthi kusasa mezivuka uzoza sekuthiwa sesiyashutha because ugqozu isilethela lona ukuthi vukani bafethu nisebenze so nani ngathi uNkulunkulu enganipha amandla ningaxabani
niqhubeke indaba ezimanga ngoba into ixabanisa abantu ini hayi washi abafazi washi abafazi omama baxabanisa nemali so izimbili nje izinto exabanisa izinto abantu emsebenzini especially amadoda ngibona ngumuntu wesifazana ngamadoda nonke so bafethu ngiyanthanda inkabi zami ziyanthanda wonke umuntu uyanthanda sithi bafethu qhubekani support ningaphela amandla podcast yabantu siyabonga podcast yabantu Postcards for the people. so la nayi seyinqobe la cela lokwenza iskit ngepodcast yabantu siyabonga Jole